tumi malaria entumi Paul Kasembi was a dead betty near Radidum oyare wo amane ayo sama Jesus sauko wa yini mu ayaka Una tumi ayo sama sauko wa yini mu ayaka David Kasebi say me depa emeni GP hurusie se osim se enko ready fie David hu ne we ready fie ready fie a chede bebre ho ene adwe ofosu obusumi ne we ne fu adue no o fempi adue no mu so da so tiase a faseda kese pa merade se wonna nyankopon aseda enye ne dinti America sane se me tuwe menko Italy da menko American da emia coronavirus si so menko bi da Nenso abefo mobile phone team hunu bi ekodru baby say Italy yesi efuna na adaka ashoto ade ane ho na e Italy pa a opebia obre pa e adaka to mu ya dwense enam se nya adaka ti wa bewu bia ye do betu jim ya show Omo coronavirus ku wo mu no omo te se wa omo wonan wonsa ewani omo techrema wa ya ase omo no fo woto ebi osika duan monyam bua japade chew nenso omo ko apima titiagu se daso konkon ho se de nyankopon ase de ka chense wona mobro hu aye onsama wona tumi aye onsama rade wonu akra bedru sabre Ebeneza oboabo ne ode abedru ni o e de aseda ema o ni adre aya futuo me kan se mfo amiensa na ediwiase mu se wato amso asem odi kai Bible na ne ka se ye gi Nyankopon dia ye betumi akasa ma mepo atutu fere je wadun pa Osi ye betia eye awowo ene je nyankyere so mo nkaye Everybody see a benuma udro pa enso enye hwe Nyankopon asem thou say the Lord Naso me catch obinu a wutie me ne se ugo wu se premre guo na ko tietie no bewewu Mikrob confiance buobu efe na che na bo ho anade akogina kum ne quote to scripture say Nyankopon se mekasa ma mepo tutu diku dwi begu kunum so jira ho ani mfumfu akwa beto Everybody say benuma wudro pausing enso enye hwe But my brother, my sister Say okono poison say I'm telling you, sir, you will die.
nenti America say ni say wo gidi anchesa articulator so niema na free kraba na wo akogina ekwa no mu say mo gidi articulator fam so amingu menua obeyamo mansoro ene uti pechie nyina peche amwa mene no ani nyina yi enya ne menya na di gidi ye bebe se mitumi nua no om so om ne wo gidi anti coronavirus no so afa bibia ankata na no a enye ne he me ma ahoro me nsa enye me he me ma nyese enye me he my brother my sister yanko pansem se yenni mra no so yamfa buo ni die ma yem penifom dade ya no nananom ka ho president for ka ho eya ayasabia penifo ka ho ya kasi ya shademu yi yetu bisa se aden wapie obisi mekoto atale minua akwaba kwa aden wapie so okoje na yon adofo gan ha no nipa bebre animre soja ban be boy pa asebe pa cho be pa cho emra ba ko pere mampani betimi acha ebu be ye dia ende this one dey soja force catch Ghana force me kazo bi ankoda lockdown aso be lock up wa ye shootu ya kasi ye mu obi atu na pe be mienu bi asodin for be ponchi mienu bi apie na soja for mo mu dima ya that time do bi abehye dem ye mu ade ye mu mra my brother minu aba ma so kwa brochiri sisi a ne ka se bread dawsu be pia you go hear nwe afia na enwanwa enuanom Ghana fo mu kwa brochiri obutimi di mra so ho enso ha yedi mra so be de ma sem ni si wona mo bro oba kwa brochiri na bro ni de mra tete ne ma eni awu emokro no enum sa emfu obi yire enyese wona emrofu bumra obne mra ya adwuma o te Ghana ha mumra on fa mra nyeta so le aso ko heaven wona na kodu mai so te wi akoto eniwuru ato na bontra no atinte superior taw eto fe ma chezo anum se afu awie na abopu din kwasi asem saa ne afa ehu adi Ghana fo no bi no o me ni mre na ye hwe ne ma biye de me kani yare no fa ni agro is rare coronavirus it kills masa bitime kum sabre yeko na yewiase musem di abro bibinti ya mami ye kata nanim NMTV ahodo akese mienu so Spiritus TV Kings TV multi TV adaka num obehu na akọ abefo ntenten so Facebook animu enwoma no a enso behu ye ewo nhira wo ha ene9 na chipo enum 104.5 FM ena akọ YouTube nso a enso behu ye ewo nhira TV Jumadi etwa fa ho nyina na senia etie no nipa ewo haw na so dru ba bia na ne ka ayedin se me ko kan nipa behum ye de ense be tretre so ne senti edru ba bi na ne ano den kakraba ne akata nipa danim yanko na eni enua ban ko twen kobo onfa ne din tudwa ba bi ofri ban so onka ofri na sem na se minu aba ohaw ene ya krado yetie yo dam pat me dasi masama se na me wo ekuro bi so kuma se ansenti me frisementi me amode me baaye no me ne me so na betena te me hunu be ma bi na ono so efiri akọ abigyan
okọ Abidjan no friend me say ya memra eho te me free ha koe eko duru ne nchen te me ne wo ho saa be afi eko mfie mienu so na okọ adwuma bi kuro bi new side kakra na okọ otuko ho no nti otuko ho na o se eya me memra ho me tuko ho eko kan ho ye da ho abe anadwo be 12 to 1 12 to 1 amu aye da ho no me asonda ya se me mene ade wa so da se ne o mene ade me mene ade to ete me bo pitiri sole na me se ade ede na me mene ena be ma no so sole o se ede na o mene se me se bibia gina me minu ma hu se da ye ni ma hu se me mene ade me sole ade na ka me minu ete me sole dimirika pia abonten na me tientie mu na me fi adwana nyina me di ye no ade ya mada afede ade ti ena ede ko hospital am hwe am se ye hu hwe o anso kra no ye hu se bibi kra ti ewo minimu a ye betimi hu se ade bi sei ena eye o enso da so hu se o mena me so ma hu se ma mene ade ne hye me minimu afede ede ko fie na mama me yidundro yi bi na me de ko me ko no me sele ade ne ho na me kunu se ne ye ko malam ni bi wo Abidjan ho be bi side ho ti ye de ko na malam na se ye ba lo ko ade na mabusua ato agume atumi mu ana sele na me se na ba lo ko ade de okay ye ba lo ko de ne na nya ya le de na me fa ne sa ena me de me yi mani ayetete ho afide be afi de menyemye wo me ba nya 3 months pepepe me kunu ne nadamfo bi ko baabi na ne nunu ayale nti okoye nso mo ko hwehwem se di ntira nipa na be prasa nti mo ko ye na mo se okoduru ya nipa na kra anhwe de wo yale na asem no ena o ka jen se wo yiri anyim awo anso wo ye no yale bi be so ni mu eba ne ti a wonya no akuma yale be ba se na kuma ena me kunu se me yiri die ono kura de on complain sa semne ma me da ena odi bae na obebu mama na me se ono mfa ne dunsifo na ya mutwa ntro na openisika agie di na wo kasa asem na kire no ena me de wachi se ye nkoye sra ha wo kwanta na so ye koye afide me kunu tu kwan ko ye adwuma afide me da wa na adwobre na me ye ma hye me ye mu hye me afide na makoma na so ye hye ase ebo na ese ubewu mana ana de chi na me frame me kunu na me born na mane se papa ya asema o kan he de ma nya ni na de ye me de me giri se wa mantem kra mo meto me mewu na o se na odimli ka bai satana me ban so anya 3 months ena o se ne odimbe ko papa ne ho afide de odimi twa akwan ko papa ne ho papa ye ya fe na de na ba miti ma dwi nyina ye ho me ese de ya sofidie asimetrim miti ni me makoma na so makoma sa na ebo kim mintimi na se ade asa pa ye awia kura me na ade asa me je sa aboso me afire papa ye ani mo se wontimi bi de onu de waka kire me kunu na ani so kwa wo ye na ode me ba ntema ka obetimi age me na de aduru de wontimi amane benyi ena me de free honum ena me san ko me ko na me kunu san de me ko ba bi anyeye ena o ma me ko osirim ko duru sim de ye de me chinchini san fede me ekoto ho afide na enye me sa bim na me se me ho ato me busa se mala konfone se de tina ma de we nso we beto me yale we nyam o se ma nyam me ho to de a me nko ma ko be duk ma se ha me duru ha me fanse be mfie mi ensani be ya me nya mfie mi na ebai na me chinchini sa so fofo esu me chinchini sa afide bi se ye baloko bi se ye busia ade na ye me sa me sa de fru hono ma bai na me chinchini obi na kire me oil bi na me kotoe se me to sa oil na ya menum ahomachi be for me sole a menum ano papa manum afiri na akohye me nsa bonkum se ti se ade no se se abehye me ha
afri umnim abehye me ha enti ya sha ase no enti ya sha ha no nde me sifa ne se de ene de ye kakra enti na me de na musa me se me ho atome afede na ase ye be malodan na me sha ma afede mbre me koda me yem hye me ba san so antentan na dikan de me de ba me ko wura de ma me hye antentan me ba me hye te sa me koda me so me danet me koda net mu kra me ntentan me kan ntontom net mu na ntentan ho na ma ja botre ehorun ko nimpi ba sa wo ntentan nam me ko manima me hye bi se me san ma chi se me san be wura de ni mu a me hye bi won kwa na wo hia anase obi hunu bi anase won kwa na hu me kwa na me hu se be bat me manchiri manim ebe manchiri manim be de me san be san manim sa no ma wula dan mu se de ntentam so na etiti me e sa na de confuse bebre abeto ma adwim bu se I say ma adwin nye me ye na me ho ahya ase na me yam no hyeme me yam hyeme sa me na se e ba sa na tem ya na me de kompaibo nti e ba sa na yesi asole nko nti me de hihye ho kopem ne ni a yesi ye de dan me ni bi oye no so na asa nipa no so ho aya me koto no yesi aba sa ye mpia bontintimi nko ho me frɛ no phone so se asa tia ya ono koto ni dwom na wabebɔ mpa ya agusu na ode ama me sesi nipa no so ma ena wakoto bi ama me nti me kunu san fa na opa na chewo san na se wa frɛ obi so wo kakra ho nti me beje ena me kwaje ye me ba ya mbenum ade san ya be ahomache be fo na me so ale na me num sesi asan beje na me ha se ena makoma no ebe bossa na meti me na sante ma meti be dwa me sa na ya na ye me so metie mu na me se me na me de ba bedam ade bi ene ka ho se o ne yetwe nkomo chim se din susu aso bebre abreo susu aso be na de abreo ene meti ene me chika sese ne me baby amebosi sana ya na ye na wako hospital me ba me numa no kra dia no kra na ma pressure ne kra kwosoro kese enti me ba kuma se ade me nko hospital bi se me yale dia me ko na se we ni ba dia me nko we the brebe ne taba be busumi miensa na busumi nsia bia eba sana ya na yeme te me pacho we na ya na ma me ne toma me we bi no toma me see we na me no okay te ya me no na o ma me de sra ya na me de asra na ya na me te me no de ya na akoto me menti de ewe ke me se ubewu no ona ma ya no adwene e se ubewu te kasa kire me kura no me ne obi di nkomo a nye de me ne wo kasa ho na ya na ma adwene wo nte ya na wo baabi kura wo ubewu no kwa ho asem na ya na ka kire me mitimi kasa ya de we de me mfa ma adwene ko ana adwopa na timi te basa na aka me ne me nyame te ya na me ne me nyame na ya na me sufre no se de ekoi ambu se ya lady nti be kumi aja me mai sususa o mai se me mai 3 me huwa me ni obia me papa wu ma me na aka ne no na wo so na wo so ate ana se na me so no so na me so kakra na nye se na mete ti ya le ne ti ya le ba ya me ko se na me nya so mfo obia na me papa busuafo no musi manyi sika obia ni ho de me beko tina me frɛ me kunu na me kunu ya na ode asende me na me de ama omo na mo ato petrol na good moto mu na mo de me ne na saa na me ho de to me nim se akɔ manya me ho saa na ye me na mo fie esemfo mo fie bosom bi wo ho ano de bosom de ho na me na me sa ntimi papa wuye no na me so ana de me back ma santi manyini wo munsam timbe nyini wo hase nte bosom de ebi wo hopa me yale kura me koye kura mo mako hu bi ebi wo hopa ku ye no mo sese omo anka adekro a eye me omo si mi santi muntimi nka hwi enkyere me manya me yale sadia me nko na chese omunu nimne ha minim mentimi nkyere nti me hoto me amese me sai ko mi kunu wa abijan na me omo se ma me nko nti
me se me ba Kumasi de me mla Kumasi na Abidjan de ma me nko hobi na ho na makonya me yale a me de aba nti na me je abeka Kumasi abe ma no so firi ho abeka me ho ha oda ya na ta so da ya onu obi da ano de me so pa na ya na me so sa me so na se me kura me so da na I say abusuano me soa mo ahia na mo frɛ me me koduru afere mo say una wo ka say na me say ma ka asem ben o mo say ai wa wo kan ti me na me soa kito ba ko ka say ai wo kura wo ka sa ti me say asem ben na mo busa me ni ma asem kura mo say mo ka sa me kan say afere mo so le di mika say obo mo so le di mika me twa mani na obi kulatu egina manim Ade wasi say wo ka mo ho nti una mebo otu no etu obo me 2-3 times into so na tu na anka me say wura say tu na anka me ahu say ma bu ahwe na baby ayem ye no say na tu be na wo to me de a minnim ho hwe na wo to me tu o say tu na anka me tu na emu na me baketo ani sunye na me pagya me mu te me so ale kura na me kunu wesirem na me ka chen say da ya me sunye ni o and I say okay wati ano ka say say ni amano enena mo he say de enena me chika say ni meti etimi basa na me maso nyina na ehome fa masum ni me pampam waka say akra afi na ya wo me pampam ho me sa na ya na ye me na so me ha ete ba foforo enka me say yale e ka me say krakrakrak na me ho ese me hu yira me kokun hu na ya na yem ete me sem ade sana omunyina ada sana ete me ba me mu se me so na me yire mu bi kura na me ni wu ete ya na me tete pa ya na e kan se yire obi na ni wu ese kunipa no yire no na wu ni wu nte e ba sana ma sole na me pia bontene me ba be rona se me kunu na nitia na obusan se ade se nya bibia to me so le pra bonten na makogina ho sa na ma sa be wura de na ukuru nim se bibia ti sa ha onim papa onim pa e ba sabi etima obodam ona me modam man kan kire wa hu se bibi se ha me e wan ka se ni padua e wo me ni padua me mfama ni se enhu e wo me ni padua ni mu na ewe keme ya na huhu niema wani so me hu hwe e wo mani so e wo me mu se wo ka se ntentan e chichiri wo ntentan de no na de me hu anu de me hu ntentan abrebe sa de ntentan de ara chichiri wo tambia se anapo ewie o me na ma metimi hia me te wo kra na me hu se ntentan te me twa mani so na me de me nsa ayesi na ma ti afri mani so me se ntentan de mu ana mbe kumisa na ya na me ka ententa no o yes aso e ba wonsem me saka wani hunu se wonsaka obi wo hunu se wonsaka obi wo ha ya me fanchire obi se ya na ye me ko ama asemti me fanchire obi o parum edo nanti wosiem no muko bisa akire omo amusa o Ama Musa, omokura na se na mo mpese omehwe me. Se o papa wu a sem de. O papa wu na se wu ni nua be ma o de wo benam de a. Ena o ya le de a ginyame. Sana ya na mo ye. Te be nya mesika medikula mo de me nama. Me kura me kobu nkotojo pa me nana. Eche se wa ma me papa nua mo na ansole a. Ensa me wu aja me bai. Me wu ja me bai obi ani wo abehem papa wo ye ma nko a. 7 in a pepper free. Tino, you knew be a minimum in our wale. Me kwa me koto ma me kwa na me ni pa. Just say me come ni ma nko me come chi so nko. De sa how we been to home. There be been to bia. Wa kwa ya sabia ko yo moja mu yi. Me ba kuma se ha de me nko na Abidjan de Yakobi pa. Omo kwa rom se de how. Omo wi a mo se me pressure na wosoro. Omo ma me nduro bia mo se me pressure na wosoro. Na esa bibia ni me mogam.
saa na ya na mo ka kire me saa pressure also ande e bad ya timi che de o menyem enso menyem na e bossa okokoro akuma no makuma no timi kukuru na me hu se me ha se ni e bokikim kikim saa na ya na yem tina ese ubewu kwa na ya na ka kire me te be me saa te ma anya se oyeri bia anom dia ene na de me koboni te ha na me na entientia wo oye no na makoto bi na me de ato na me no na me de bisra se dia pa na pese nyemo esi ade me hia se momwa me na me hu bebi kra sa de free na me nya me yalesa na me timi atena se ahwe me mba no ono ko na me hwe o gaze do otra se ahwe okunu o ma ne hia o me kunu de kam hia me kunu ase ka obe so le ahwe me aboa me bai on bla o se ba on de want me country ninti o want me ma French ngwano ka waka French ayo French for what so ma baby abeko bi onu achi na bi me asole na me bai ha na ba sa no nti me ne ko sa asole so fo ma me ne ho e na o kan ya na o ma me oye no e na me de be no na oye no wanum to ma akoma se oye ndie ma no be 6 na 7 de ma no me kra na me bu se me nom sa na ebe kum sa sunsum na na se ebe ma sa sunsum na free me mu na sa di krona mafia de no so manoma na se kwa masa kotobi na oil no a wono no sa no unim sunsun so de bebro sa alesana na mewe na anu moyire wayire no anwa ana se tise ebi wo ha ya oil na bia sa obi ari so oil de oil na o ya na utie ne de no ana se ne utistia utimze esede papa ande ya lena na me de me numa ya musia anwa bi na me no entino de be ya menya ahoto sana ya na me de numa onuma yewde enuma ekogum me minimu a betimu se ayese anwa na me no egu minimu e mansanchire ni biba debi se yare no kwa na se de ani na de ya na ebi wo ho a timi to me te we na se si a we na ye mani da so na ya na me no te we ndie me numa kopem se besa no na mente bona ebo me kuma mo hu bi te na akwhye faako te se wadi da so nyina ne oyere bacha okwa sorry bacha na de no yi wani da so firi nyankopon mu na odi akoto oyere so wayiri wanum koto abensia bacha perforce e dro beju atrema ade na aguso num papa se ma bompa ya me hunu yi bia se me bompa ya na ka ekoma me a me hu se te nyame na betimi aboa me nti ma hu se oye no so nyakopon so na yi se betimi dia asas sa ya wo firi no mo yire ne mfie se ni se CCS ni wanu mo yire CCS o yare nko e oda so no minu aba wo yire no to ba ko bia se abi wo ha me to ne be 500 oyire ba ko no na ata no na se ono mfrafra me abi me no medical no bi enti me hwe no na emwa me enti sesi awe na ya na me ma me se onu maduro na amwa wa kogu ni pedua mu a odwen se de na ebi a onu maduro bi di asayare bi na onu me yare na anko aduro na kogu yem adwuma be na usu se be ande maguse anu de amwa me utumi da menna anu de menna utumi didi
didi de ya na yam hihye me hu se kwame de me so mentime ni di ada obedi ya na yam hihye ya na me yam hihye me say se etime ba me mu se ubewu enti abijan kwa de ba ye kwa na aduane besi manim se ana mehwe aduane ya se aduane ne ye natie bi ne damanim abijan ubewu no ene kind of French as na kind twi na ka kaza bia enti no ehye me so se kaza bia metia enti asante etimi ka echere me enti eba me mu sana ya na eye me teze owo sasana de wachi me pa twa enfie se ni yes 8 years ni ache ogoro ya senu bia na brabo kura no didi kan Friday ni yanhia nti happy birthday biem yam yese yamenkwa we are belated yamia ho odin ne yamisra edema medas minu odifo ba se mepek ai asi de bancha kru ene kubi mami odifo ba wo ka so bebrem policy se de mi am edwom no funu se no for pa eko eti bancha kru ene kubi kama pa ka de kransa na beje so to bant ma kru weyede weye mi ni sika weyede yedi kan yenu bay yari oso yari ondenye buse hunhum ade egina mienu betimi abase hunhum betu abase be yare pa na yo so now see ukuru mu no o yenota bacha nekese muko na nanam mo so amaka kire mo se de omo anka hwe ya anka hwe akire wo ana ko hospital no so mo se de yehu bibia le no what do saka etibisa so mu aden na nam video da bi aden wo mu a eye me ya ewo honom nti me hu se ehye na se eye se me ha se ni me a me nten ka se eho ye me ya enso me munu na ewie me ya wo ho ba kafrawate anko bi ase anko obi a asementuo no obi wo hunu mu ya minim mami bi be bosume naini onada oswo da na enye bi nnam ntirim BBC ne chance so mi na me kaso otwabra ntina bia sanye manu no wasi mitimi na me da bosa de fin na mitirimu na nam video mu na fe betiatia mo na bia betimi ne danso nam se na mami ya besu danso timi wade ko so wade kro nemu enna pa fe na pa ntimi na adase ahomache be no miensa no afre mo so ntimi na itu de gisi nya obi obetima jewu na wunyini se waye obi bui mido wunyini minka so bibi obi so wunyini so obi bibi ahode me ko e na eye mema no nti na eye group na mo ye adwuma nti ema omuko adwuma no mu ko ekodidi matem ema me kunu ne sa bebo mamane nti eye omo ye mema nti me kunu se mama musa omo na me ko busa omo te me busa omo na mo se omo twen ma me kunu bebi kro ko e no bae no busa se an nti asem na omo ko gina afom kan e no e na osan bae na obebo mamane no nti omo da na se pa se asem omo nyina kan e no obeka kire me mama me eye wo mo ehon anje no kwa ana ojiri se wa yin ne no so otimi nya waduru ontimi tu bibi anje no kwa kofi yempo bia ho shi bia fa no man medical abo Prophet Joseph Bensa mane say na wonhwem se ehunhum adio ana se ehunam ade a ase draw de ma no obetimi anom a ne betimi abo na ma etime firi mu se bi ni so se obedi di kwa na mjehye no aduane kra beto yema na mjehye no da kra ntimi na pa de mentimi na sei
Ewia wana po meti wa se meti wo. Dimina. Minna. Enjo nda obi no beda. Anya se me ni obi beda. Obi no da awo dayim. Abi wo ha me hu se be ma bi me ne na di kan wo. Asana me be fa we nti. Ena me hu se to da bi a me ne da. Nana ne da. Awo dayim. E wo dayim. Te ano de yana me mfa ne se aya asem. Ya asem. Kibisawati, oso mfa ne se aya asem. Ti odi ade ba ma obi no ahwe wati. Na hwe mu maye na ade ode ba yin so ho betimi atowo. No betimi free ya onim. Ai senia ho betimi atowo ne hia wati. Mate. En shedan ka se because ya ode e wodi pa brabum. Yare wo ho. Susum dia wo ho. Na honam dia wo ho. Na wo de ende oba no anka so be pese ekope bi aka se ekope sika bi emfa mawo yeda bi nemom amani na wura mu no atetie na wo mu na pese onyame fa so giwo wiase na ewo no ebu on mako ba bi a oni bi adadwo de ko ne se bi akope bibi but wo de na ba ne kese ade ne adunya ni nam mu no me na bi ase bi na akwa bibi no bi atowo ana se kunyo bia bibia wate bia na so na unyiri se okromofo ne yeto sebda na bia na bosumo fie bosumo de ebi wo hodi mewa ebi wo ho enso na meko enye se menko fie meko fie ente me kura no afie kura de o mo hwehwe saa o se wo ni abusia saa na wo ni o papa no maami ni ho a ye hwehwe o saa o hwehwe o saa ofri ha kwa wako wa anko so awo fuma fancy ani be manako yi kama ye bai si anafi ya tomso minia ba ni minia bema ye woniema ensun a WHO World Health Organization ahihye se wo ye sa nioma ya wo de bebo ho ban free coronavirus yare hu de di kan kofo wonse ye fasamna ne ensuo a efi pipe mu ba Power on Sabbath 20 seconds. Na sebini wa use alcohol based gel. Etoso mienu so obebo wa na so obe wensi a menua me patcho fe tissue na wensi gum na hwehwe baby a obetimi ato atwene na ankoma wo nua bi yare. Se woni tissue a mesro obetimi anwensi egu wa betimi. Etoso miensa mesro woni obi bon komo na especially ni pakro obo wa na so wensi a no wo fever echese bi ani pakro wo bi mesro twe ho fi ne ho be 1 meter ye to so 9 eya emfa wonsa enkeka wani ene wano ene ohwene edinde ensumi awani de to so num mesro eya ensoso emwawa mu udon sa koka abo bi a bomode wo nsa na se yare bi wano ho a amekan de to so nsia mesro wo be no aduane adia no anemme kosua enam ne nyina no anemme because hit kan wa bi anepe na ekum sa aboa no de to so nso mesro se wonya fever ana wo ho ye hye obowa na wo ho metia na chese bi a yare ni bi na wo ye nya no mesro for 055-843-8680 and now say 050-949-7700. Mr. Sebane say Obeko Hospital. For ambulance and now for hospital now so wako normal who say wo ba no wan fa yare ya nkoka onua. Mr. So open more information na obetimi akoganahealthservice.org/covid19 for more information. Mr. Show hu so yi na hwe bibia na enye peye nyame nhia. Asio kwabena sije kayampa wasi oni your number one Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada Anopebia Ebono Nsia Pausima Edriana Ekosi Nonswa Yatuni di Premier Sports Sanso ene ewia Yetnasi Biem Anopa Nonkono Ebo Pausima Edriana Ekosi ewia Dumienu Anoso Yatuni di Power Sports na fe Nomiensa Ekosi no 9 Enoso Yatuni di Playoff na Yede Memeda de Enso Ede Asomo so Don Hwemiensa ena Memeda bia Yetnasi
ɛfiri anɔpa na nkono ekosi awia dumienu dwumadie ho kyame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba dwumadie me de bright kan kambodu kwabena open afie OB Trice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also Bempa Ayala. The motive of Ghana football and the bigger interest and say Bonnie Abebo. Christian Edu say what he said on the premise in also just the boss question that is on Kobe. Yes. I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas. Real Madrid against FC Barcelona and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. program way na the global show. Abiwa news na mitie asem wo ho me se me dia sam nam police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso adai eya benwa ha soko abenwa ha eye ewiase musam ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede brow eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kwapem se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho kramani jina me ba no ho ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no ebi so osere na omema wo stars ahodo de bi she bajai sa stars the day pa na no de ma what team says or they are more we feel pa this is me kuntuno abe soko Abiwa news na mitie asem wo ho me se me dia sam nam police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso adai eya benwa ha soko abenwa ha eye ewiase musam ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede brow eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kwapem se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho kramani jina me ba no ho ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no ebi so osere na omema wo stars ahodo de bi That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a Bible Mushim, Ghana, Hamanam, Bible, I had the Shisha, when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know Bana and the Bewan. Ni now buy a match of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye between Yaye, who be crowd one whom behind when the bush him, and now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who Ghana and now approach him now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem one said, just be a woman, sir. Work cabla. So, work cabla to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy, booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, cabla. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel your my baby, oh, bar prophet, menam to me, dear, grow candy bar. Ma will be a doctor say, won't will be. We be there crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some problem on the new Kunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Kruman waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimatim, Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, who be ye be a Wusiami. Men who shall do TV. From 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, so be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother, the Benadam. A crime, Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, Juma, Yao Danami Menda. And what they travel salvation school. Also, me, Juma, the friends, Kosia Kwan. Red. I try to be new. Let me offend a trap Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing.
what the Srana Pani and men upon you. Now you be so when the bunny and I be you out your fan trial and I got it. When I should be you or was Mamma become one was and wait. Where you favor oil, wait. Yo, and I will now say a tear for Sabri. Yanko na me ko bi se nua ben semfo bi. Baby said we are near to aso. Me nua ba edru ba bi a ya na I say ase unhu yie ase oho ehie obi sei. Sana ya na yeme. Enfifire teo. To da bia enfifire beteme, to da bia me ho nyina be yira me se bibi hye me so. Sana ya na yeme na fe na se bewu me bewu nte e ho na ade no asa be hwe anum asa be hwe ukon asa be hwechi se na ya na be gina mechi kase ne na esem pane bi wo me minimum na e wo me sana ya na yeme edu bia ya na ahopopo so je asa usuro bi se na ahopopo sana ya na yeme ya semu nyame be wai ati ya kwa maro so de ne enuanu ma frefo nkodi komo 03220 83581 83582 83583 Go TV so men kan chew say entertainment ankasa de aba bomode so be man kura na tra ho be mo ma hwe bi na o ma hwe channels papa like Cartoon Network, Disney Junior, Nickelodeon, Da Vinci, Jim Jam and many more. Wagaza we are penny also better series out what is Star Life, Z World, Taramundi and Eva. Ninya so be connect ye. Na be CNN, BBC, Jazeera News, papa we be ase. Ye ninya be ampase Go TV or nepa emu obusua. Connected 20 Ghana cedis per. Or say connected from as low as 20 Ghana cedis or bra or dial star 759 hash star 759 hash where we and I say SMS no A1731 1731 Go TV, leave it, love it. Broadcast Clinic yeah and the VNE Ven capsules bed jaswa one more moke ka on jaluvia and as one more asem wade na we die mu be mo junso wi ani zo bi die kire duwa bia na ho hyehye obema asem no eko ni nyina se odwonso adwonso no ma eba pia obunu tototo se de so no anka ho na ya adwonso gu ho prostate na ekese anaso odwonso ani bon ani so aye kola so VNE tumi no ven capsules so no bia tu ase pakum memedro mema monye wo antime mrem di wura mu ade twitwi ano na ho me hiete se wa so pakum na no beboa na mo ade ho papa bema obebremo gira so nkwamo no asiesia mo awo o pedo do to commercial labai wa boabu station be opa ne pedi friend schools cafe de ne wen kran yo adenta pantanja je KTV abrosan friend 0244 183230 0244 183230 and 024888 5040 024888 5040 na ono madi komo agbeve of the mona sobrimona kribaba edwa so me ka cho se ekro na tema propro sebe ohono enka ewom hoa ene wo so anase odi pedu apese ye fa emona sobrimona kribudi sopu dware odi krimasra wona akro ba betu bi krim ni bia siesie ho ama ho e kama ka wate ase agbebe fever ekutia malaria ene onuan ma odi pedua no nyina da kuo hwe ase kra sada agbebe tonic obedidi e kama obra boja na wie anase ekoku ha wo ba kwa fichira itimi flow yie anase ni no etuntum ebe yini nyina free ho na ma moja kokko na obra odi sabi moja tumi edi efrisane awurawura ni pedua no babia mo hode agbebe ba babia ye bia fa bi twitwere beko udru asabia ho ya diabetes diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koko two type will be two as yet free wo so ko sabia dana moja wo ne kaka ho be ma untumi nyina so ye no atenka no ateko sabi asorobin ene ha otitimi yese premre no wani ko
asese be yeti ahwa so stroke yetu ase yare aka nyina de drum ho ai bebo apa fi se ho no enya matrama kwe yo video de djuma general consultation medical lab ho scan service physio ho ena e kire kwen fa so diti skabia de beba so obi abenya ho adura ma amwo Philippa ye djuma 24/7 ni nyina se ye home ye djuma all day all night ye home da krokra obenwu ye e wa de ko jaje fo asase so ye ne kwa mo ahimfie junction ne de enhwe anase any entry come on home didi so 0500 0550 677 681 0550 677 681 and 024 6595 256 024 6595 256 and 0202 706165 0202 706165 na only heading come Kinestic Ventures yadi the Zahara Mr. Zahara G and Zahara man capsules abedjas was Zahara Mr. Zahara G no djumedi ni syphilis and also candidiasis gonorrhea na yebkro oba obanum ko ye bema sabotin kasa ohwemu eya anase ojozo a Johnson na enema bi de chia na bemam yo ya na obem niema bi etetigu amoase mo enkoyi kura na ewo ya branso ate ya na e branso sisi so bema proceed na yo bomode so pe Kinestic Ventures ye dura dia ba Zahara Mixture and Zahara capsules ni bi wonum Zahara Mixture no Zahara Mixture obedom mienu anopa mienu anwumre Zahara G capsules obero mi ensaro pa mi nsanyi obro didi awie ene anu madre na anu mabebo yie pa bema so bema ni gina so bo adwuma yie papa Zahara man capsules mema nko anenum wo kodum ebeboa ayuntinum na mantina nya hodi yie pa no ati video awuram akwachiri na aboa ama so hwan yode enu antini ebreo bomodin na osisi e oye nyina pe Zahara man capsules ebeboa Heba pharmacy and chemical shop bia benya bia to 0246 348334 0246 3483 34 na 0245 191807 0245 191807 na only edi komo challenge jale chaos ye betu dia de betu betu ni nyina se wonya bia beboa ye kakaduro ye de ewo na awo no se de be na onuma ebeboa onipadua no na eyadro bia elso bia no bi fa minim sa yerede ma minimu adaho na kakaduro ne wo mu no ene wo na bo ho bai ama be mamu ayedin na boa so ama wadwiri mu ayedin sayare bebre challenge njale ke Kemps multi beverage wonom ewo joso Ghana Fire Service station be won pa ewo joso ho frɛ 0246 955 678 0246 955 678 ye kwa ahoma so akodi enkomo atiefo adwenkyere ena ye kwa akofai hello bagovi udi ni baby akase free ya betu ya tinkaza tima so kasa yo eti obinia ofa pedi ni abaya ko amje ave ofa nemo otro so apo ya manzo como hoje vai ficar com vida nem como ka como nemo o konso ne kabeni ntimba pa como bia ngokena on je veux pas boire that's it minia hello udi ni baby akase free minia afakofi mpacho Joel mi ahen ma fakomen Joel ngwe mpacho ye mami asemi de mpaya na me bonse brade nsani aso na adwuna ode ba se ode no pa yalsa no ye se ye bon pa se nya me internet na onya yalsa na ne hunto no ye se ojide se ne ho beto ode abanse ra fam no ne ho beto no afa ko fi nya me kama ho nya me enka so ho Joel hello ofi brata swaba wa fanya me nshilao swaba boga yenkwe asenso ya mautrim kwa kesi ya nya me tunkwa na onko so nshilao well if you know by efa baby nso no onyini yi se ne yade no ka hu plana fama akudru ba yetri kire se mi ane ema ne bi o a medwe ho amenti ase wo yire na na mo no muni mo de property a o mo DS a wo yire
na wa bo ho ka wa yire ba kwa ko me 500,000 adai ha ofa ba bi aduro no mo ano a disa monten ensramo mo ano ma na onya na hoto wa ida ase piwi ase de owu e ka wa kire bo akora ka za fari abere enye ono hello okay madri okay say the also last one what the coronavirus come ahead there papi abana want to say madra umpa ebo ene nyankopon da uruma oda so krokra coronavirus no afa yiti so ko bibia be fa yesu I fa wi my nti wa amdofo no fa we do birthday no we do mo phone ai unim se seven previous ye nkura se for birthday do e bi entani o e be twen nkura nsa no akai na ya dem the birthday ya do anse nyakopo amana to me no no kan se yenia ba no o kasa no kan se bi na mera hoye oso okonanima enko oba na tia emma oni buafo bia oni ni daso bia basena ni mene ka so ni se ye wonyankopon bia ye de ho to no so a ye mpa nhwiawada nti onfa ni gidie ene ne rei na nse nyankopon mu se ewrade ene ne buafo ene ne gane kwabia nti wode abayi kire nkwa de minimisa ofa mama mani nani mu nyede engwase lebo onsusu mfa ehu ense ni mu kama ehu ase ni mu at the sense onso wa na se bi se onku obi nka no onsusu ma ehu ni mu nra ni mu na me se yesu nti bibia ayefa yenua bi ni atwe kobo sa yare we ebi ha no pa na yenua ya bibia be fa why I fa we adwa hello salam alaikum alaikum salam afa good evening mejosu Thank you friend ka fa so na announcement kwanyi no yeti obinia ichi abuje fonyi na emi aba no obo dun siran die wanya wo ka wi wanda nte bebe nyina no to no dun siran die o ni papa wo be man ka mo no ka o be man ka no die eno be man ba boa no bibi obokọ bia ma no to no ka no bokọ o fa no boa no ne ponye moa ke bia mo boa one anniversary pro o si jima nkwana beda se pa nyamisha hello hello udini bebe akasa freminia ni tankata tuntam kwa pajo etio pajo mini ya ba ya tamana na yema ruwa na mpesa me ikaka ya ba ni hidika ya hu ya dia ano mi dipo be go mi fa ko na obeti nya ke ya dia naase yo ya da se pa hello hello udini bebe akasa free pajo ebile makalve konongo ya froze Azuma abure azuma etio mpacho asemwe no aye mo kanche obane se diwaye no onye ni wo yere no otufu yankopon onto ensupa engune so hello Papa Kobi udini bebe akasa free e pa jo fa swadi na kwame mo kwa ne afan original yo etio minia Papa Kobi le wa ho ni meyo wa ho papa na adia ba ko se simple mu ya be se bi imperator so ku ka se mi sisi ana me dey se bi yari aka wa de odifu ana se obi pa be mo akwa se wi mura obewe e san so po ho to we mu ya be ya ko egba na kuma fa so bo no peri obi ka wen ko film ba ka se ka me de na ni se bi nyango po be kuna ko kuna dada onyanwi ana on ka ho se fiti ke se so ni ka wa so e di fo kuku da mo me de ke se so wa ko fruit of do wa be ja photo ma kino se de tie bia ye ne de mpa bo ni ya ke de mpa bo ta na chi obenyo je be da se bi ya da se pa hello udini bebe akasa free Ofa ze Satola ngi service Pato Ofa etio nyamisha no ma kwa tension wadi wo na ade na o ye ndie e de jada
mu fie no ye hye Nyankopon banbo ene na ho den so ma ofa esi na mizbi ni Mr. Mike Rankman Mr. Sama WhatsApp me say tama obey program no second we na o kan kasa influential seminar nyuma na obona no mu say de eba no ye pantoma so me de ofa ona na no wasa no ofa nti me de make nyina ne say poverty intelligence fee eni me nua kedu ye de ye fu beto me de atachiri ni ogidi say be odi na asema ba be jane de kwan bia so e be fa a obenya na hoto no obenya because of we are say area ba so we na obia kire odu obia kire odu a wan we because ko kialu pre obi me tu ni engine kura ne hwi oil no no ma wan we abaka so obeye so na wontimi but odi abeja ye no nko ade mo gidi say multimedia platform ya kese no so no bebi obi bia wa o gidi say obetima ma ye nua ba yi so nya ne fa ho di no omomwaye no fa ne man ko yi ofanya me tu nko mwaye onya man bia ba fine Bidazepa pato Fred to the Bijna na yede of Fred Berry nyesi na Sabri yeko na ye nua bema onamo utimi wuo owu nu asanyane ye na kwotwe nkomo Dominion eba powder ai edrowe yedi hu adanse a enwie miankasa maso ahwe abua kwakozi ni suman ne nani na Dominion eba powder ne die enkwadro misrew yare bia ni padua bia woni padua mu bia da yare bia fe ne yare ni pa hia Dominion herbal powder adansia efre kire banano oten abantie bo se sebenan huni ho ono me otim za yese jabam obi wasema chirika se na me ya obi wasema dream na me dwene nsi so ezabre me ho atome obi wasema mo diabetes stroke na mo prostate na me nipadua meti ya wom ni nyina akọ obra frase se me no Dominion herbal powder anopa wode fabigu ensuom odum we 15 minutes pepe no aduane ay ready na wudi na weke so ma 15 minutes no bro so bia na ekom adew pa frase adoni ya twuma misi aba Kumasi abenya bi Ashtown emrom epidanke ba Ashtown emrom AAB Pharmacy ajuso runabout Master Red Heba Asafo Market One Opportunity Savings and Loans Limited in a day anywhere PV's Pharmacy Old Tafo GNTC in Shira FM Security Point Tops High Heba Enterprise Atonsu S. Lai Janshi NASA Cosmetics appeared yebe KNUST yene appeared community water edede me best ever and surgical center ebuakwa total filling station off Bebiani Road Yakuized Heba shop esuofua achiase taxi station Obuase Adumowim yo Obuase lorry terminal Satima Ponce wa Heba mikro munkoto edro na edro papa medi ho adanse korongo pol na esapon Mr. Pebi Towai edro we ka ho asema yimi etu owuo hyeda emma won kwatenten 020 994 9215 020 994 9215 ana 0543 158 195 0543-158-195 wa upebia tu no akoton dibi ko good draw store na wa fresh number no Multimedia Group Company Limit yanya frisia aduonunum yede aseda ema krokro montenso apiapi monten twia so omaimu nkrom mensiri afiafiem nananom yadamu nyina mo asemo aboa ama multimedia nya frisia aduonunum mo hoden ka ho yesu aboa magana echichire akonkan ni santi yadamu nyina mo ase dank gracia merci beaucoup na a good day thank you yadamu ase Kennedy de get a satellite video do na so yes ne ma papa fie no
Nina se udru ha enya gro Kennedy ni ma papa bedwa TV at contract 33 inches what about 549 when 4 40 inches what about 899 year for lafo and or the 43 inches what about 999 and or the 50 inches about 1699 masa won't pay we na per day brand new high quality KDS and so be Nina say wutu mirika na do ani akire ma kojo package new year che de promo no ogusu promo maza brother bepe brand new laptops air conditioned deep freezers microwaves brand new CCTV cameras video various home theaters and yakika ka unya fu pounding machines de pam wade afidie ni nyina bi o na we abadwuma yi ni abra ne trance wakatu afa general air controller general department bra ye trance na yedo aye she beto kakra kro de be bounce na wanya more goose ya boda fom boko enhye no so edafom Canada aso ewo air first floor family plaza store number 2122 Patasi yo at Tom House Patasi Main Street Police Depot for 0244 Kennedy 38 Kennedy 51 Kennedy 28 Kennedy de get satellite 0244 385128 and 0207 653031 0207 653021 3160 653031 yakwa homaro so ne akori komo edua be mabi ejira so minua yabwajo Vacho mejuso na nyuanya kakredi yanko pandumo minua odo ha obetu yade na wasem emu owrem kakra sedi pa na koma timi gya adwuma yo na asan ato aso boyemu ede enezi Vacho impie mienzani ana makoma oha na jai preocupe na asaba imidi be 15 seconds ansana asaba mami tu anamo ho bebre midi chini hospitals ene asofo bebre so na chini sanzo sto na me honto me ha no da so me so ni se me sumitie mu na me de me ha obeto mani mi se mo am so beti ndi abo ama me ha na frame so ekwa be ena sa ha ro efrase eda edika efrase eyedei Iwacho eda edinka efrase mi ankata mi obi ana honhom tem na minyini enti na meta sori anajo ebegunzu yo abonten bia 12 o'clock bia 1 o'clock ana obi hu ye na o ka kire mi se sa de na mi ye na nye enti minjai ba o kan no ma mfa ma adwena nko enti dako mi ye se mi sori ya ba begunzu den krama ipupa ofia mitimuno ana media se de bia meta sori enti mi sori na me ba na begunzu enti tama me ba no mi bie me do na na mi hu se obi free call ts me valandem enti mi ta de no na gina kwana no mi gina na mi hu se ni pa kro ne de ne ho alata hall ni inside ana mi se na ho na e ba o de ne ho titei enti e ma me gbowura hall ni ho no so na do na no ma me gbowura mu no no obi anim ena wo tin sha se gume ndi hono bishaji suru yi na me se ti de mo kikan na me suma hu bia na nti ma mpe ho asem bia nka ma nka nchiro bia nso nti mu hono na me na madam fo ba konam ena o yete komode no nti empe drink bi no ena me koto drink mi no na man ba ko na me se fa ba ko to no bo de wanu ni de awie na me de me yese o ide mi dru fia na me no me de na me yese de bi ma me no kakra ni tu so a me de drink ni gu me no ma me ne ya na makoma di mi twipra ko pe afi ntimi hu me na me ka kire ne se mi wu ntimi hu me ena o so mi mu na me tena ase ne me tena ase che ya nsa na eto me ena eto me na me de ko ba bia ni e ko no nti efri no man tinka bia biwa ma biu ede tozo mi ensa ena me ko adwuma mu ese me ko adwuma nti me ko nso aya me sese nwore egu ho ansan ma start adwuma ti mi sa koto se me fa nwura na sa ye se biu
ɛna no nso metie tie mu na nipa baa na ɔmo yɛ sɛ ne yɛnkɔ hospital yɛkɔɛ na doctor ne yɛ sɛ akoma deɛ mfɛ ni agro nti gye sɛ mekɔtwa scan nti metwa scan no na deɛ ɛbɛba na ansa na watumi ahwɛ me ɛna mekɔtwa scan no ade kyee ansa na me nsa ɛka results ɛna mede kɔɛ nti ɔhwɛ scan no na ɔka kyerɛ me sɛ makoma no benkum no so baabi ayɛ kɛse kyɛɛ baabi nti ɔbɛma maduru ɛbɛkɔ nti ɔtwerɛtwerɛ nnuro maame kɔtotɔ bi ɛna ɔno nso yii bi maame ɛsɛ menom na menom ɛbɛkɔ menom aduro na aduro ne sana store ne da so ɛwɔ hɔ na nkɔe nti maame bɔ me maame amanneɛ sɛ deɛ ɛha me ni ɛna ɔyɛ sɛ mede akɔ hospital na sɛ nkɔ a memfa mmerɛ fie ne ɛmfa bibiduro nso nyɛnhwɛ nti mekɔɔ fie ɛna mpaebɔ ne yɛ bibiduro a nti mpaeɛ no mu ne kɔpie sɛ sunsun bi na ɛyɛ me saa na ɔpɛ sɛ ɔku me nti te a meyɛ ne ammere deɛ a me deɛ meyɛ dɛn mekɔ nti mpaeɛ ne yɛ bibiduro na me ho tɔɔ me 2018 nim nti me ho tɔɔ me no na me saa de ba bɛtoa m'adwuma so nti meyɛ adwuma no 2018 bosome a yareɛ ne baeɛ no ɛda ɛbaeɛ no the same year 2019 the same month na saa da na yareɛ ne saa baeɛ bio sɛ mɛte wase yi a yadeɛ no kɔɛ no ɛbra ɛba na fe pɛpɛpɛpɛ the same day the same month the same day the same month the same day na yareɛ no saa baeɛ no na ɛbaeɛ me saa de kɔ hospital me fa drop in de kɔ hospital mo check ɛba saa na makoma ne bɔ ntɛntɛntɛntɛm ɛsɛ me home ne ba nketenkete nso doctors ne check ɔmo sɛ menyare me bibia yɛ pɛpɛɛpɛ nti me saa frɛ me maame saa ka kyerɛ ne sɛ yareɛ na saa bɔ sei ne sei na ɛsɛ yɛ me ɛna ɔyɛ sɛ ne me nsa amara nti me kɔ ma kwan yɛ fa so a yareɛ no kɔɛ ne saa fa saa kwan na so bɔ mpaeɛ yɛ bibiduro na so yareɛ na ankɔ ɛna ɛkɔbaa sɛ ne yɛgye sɛ yɛ saa de firi hɔ ɛsɛ ɛkɔ baabi foforɔ kɔkyinkyini ɛna yɛgye sɛ mante sɛ sɔfo wei yɛ ade na mekɔ gye sɛ mante sɛ duntini wei yɛ ade na mekɔ hospital wei na mekɔ na deɛ baako a ɛyɛ me ya ɛne sɛ wiase no mahu sɛ wonye biribi ni a biribi gye wodi because baabi wɔ hɔ nom a mɛkɔ no ɛnsɛm a ɔmo ka no bi wɔ hɔ a na yɛ kasakoa ne yɛbɛbuo nko a ɛna ɔmo kasa kyerɛ me bi wɔ hɔ na mede m'adwene fa ho a ne mahu deɛ ɔmo paa kyerɛ bi wɔ nso a mente aseɛ nti ma medwene bebree ɛtɔ da na me sɛ menkɔ nwuram baabi obiara mpo nhume na menkɔku me ho kora nto hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mefunu kora obiara hu cause daeɛ a meda a meso no mɛso daeɛ ne mpɛmmere ɛsam fam na menya baabi mfa me nansi gye sɛ meto m'ani na mehu sɛ ahoma sensɛn hɔ a na maso ahoma no mu saa mɛso daeɛ na obi ne meda mɛso daeɛ na medidi kyerɛ sɛ daeɛ basaa ɛno akyire no mesaa kɔ hospital mekɔ hospital kɛseɛ bi wɔ Kumase mekɔɛ na mekyerɛ mu kyerɛ no deɛ ɛha me nyinaa makoma no sɛ deɛ ɛyɛ me mekyerɛ mu kyerɛ no mekɔ nso adeɛ baako yɛ mawerɛhɔ no sɛ menya obi mpo ma ne nnim akyi ma menkɔ sɛ ebi a mekɔ na sɛ mekasa na ebi a doctor no nte biribi a sɛ ɔbɛbusa deɛ ɔde me baeɛ no sɛ ebi a wɔhu biribi a na sɛ ɛtɔ da menya obi a ma ne nnim akyi me nko a na mekɔ nti mekyerɛ mu kyerɛ doctor na ɔka kyerɛ me sɛ otie me nsɛm a meka meyɛ anya adwene mu haw na me sɛ doctor ɛwom sɛ medwene bet ɛnyɛ adwene mu haw na menya ɛyɛ akoma no ɛna home ne gyae prɛko pɛ na saa aba mente aseɛ nti na maba bɛka na asɛ me challenge no nti ɛba saa no ma yɛ di nyi na ɔkyerɛ me sɛ menkɔhu psychiatric doctor nti mekɔɛ a mekyerɛ mu kyerɛ no ɔno nso kaa sɛ daabi agye sɛ yɛhwɛ akoma no ansa na maadwene ho koraa biribi aba ho a yɛhwɛ nti me nsa nkɔhu saa doctor na ɔhwɛ akoma no mekɔɛ yɛ sɛ saa doctor no nso ne tam aso ɔkɔ fie afei firi hɔ no ntumi ɛnyɛ sika saa ta mehu sika nyinaa sɛ ɛnyɛ sika mfa nkɔ hospital bio sɛ obi na ɛbɛdom aboa me na bi a hospital clinic bi a bɛyɛ me mɛkɔ no yɛ sɛ gye sɛ mekotwa scan bɛsi nnɛ ntumi nyɛ sika mekotwa scan no meyɛ hu sɛdeɛ akoma no akɔsi sɛ yareɛ no sɛ ayɛ sɛn anaasɛ ayɛ sɛn bɛsi nnɛ nti me nso metie mu paa ne sɛ meyɛ na mesɛ ne ma memfa mɛda mo ne wo ne wɔtiefoɔ ɛne wabɛdwafoɔ mu a mbɛtumi de aboa me no sɛsei ɛberɛ bɛn yɛ ka sɛ bitwa scan a wɔanyɛ scan nkotwa nti a ayɛ asɛm
October free October day ba no hospital bi ameko bia o message say me ko scan even me call one of the radio stations say me dey go to many ni bia ka o me ko o mo say ansana o betimi abo amene je say o mo hu scan a e kire say me yare ansana mo ni so scan no be sin ne mi nya obi a makonta ba ko na ono mpona mi nim no mi ma me nua e na ne ba ware no to o te ma asem no no e say on te da nti ne mra na ja ono so hu mo o betimi dey abo me da mi ko duru ye ni 2 weeks pepepe e na ne car we use so ni wura ne je say waton ka no na kire say edwuma a obe na nko no so abo ame no ono so problem ono so akofa mu no ade oye afunfude manipa obi bebo wa na obi bebo na hawaba eno na menti ase nso obi frɛ me say o me try ase menye ska bia ma na scan what me akotwa efe ni panani ma me frɛ no so ska bia me hwɛ ni mo mensanka scan no me pa che o mu twa ase no so mbeje wo 2018 no na me dinka akotwa bia no me twa no mo je me 100 cedis mi twa ba akopɛ ba we no doctor bia me ko no obi aka kyerɛ me say aje se mi twa 2018 ne de no na me say twa foforo ba akɔ bi ka ho say x-ray accident na mi twa eno so ka ho nti eno na maya be si ne ntimi nya kan ko twa ya je say me no maduro nya hwe yare no so every day every night ha na ha me ntimi mbonna masa o abusuafo ba cho mo abusuafo pa Mobusua baby adida emu ho. Uzevi. Sabi. Abusuana de beginning no yare ne sha ase ne de no mo bua men kakra ba obia ya o se no na djuma sai oniska nti seja onso onipa na obabua no onso oni bia onso ntimi ye bi anfa ho even na mai ba ku bi o doctor o ye bi duro no o hwe me o ka jira mi so o hwe me ma me ho to mi o beji 4 million nti o ma minimum of ba ku di nkomo na mo fa ne ye so on the on hwe me na o risk bi ani mensaka nti ma ne ye se ne o ma ni mu half ye 2 million na mo fa je peni nti mo fa nso hwe scanner o hwe ni mu na scanner ba no nso hu da o ka jira ni ba ne se ebia scanner ne nsanka nti sei no sure se bi o kan ni pa no ebi jai di ni pa no so frɛ na na se so na o ni se nya de on nsa be kan scammer ndi amano ni pa no so ye no ka se wa hwe ni ma ska bi amanti ono so ntimi nto aso bio agi se ya pe bi aba na ono so jai ti free ono me ni maduro dia everyday dia ho me ni timi jai no wa na saba na minua baba go fi ye kasi ya be wa kuma no operation die eno ne die doctor bia kura kan sa de ne ntre me ko ma doctor bi kura kan ntre me say bia ya chat kan ne ya pesi BBC ko ma wa dream na da hu se wa kuma na stop wa na za kuma TV stop pa nia se e basa mi hu e jai pra ko na hu me ne bank tinkitin e basa wa kuma ni ja bossa basa de na e ja bossa se ida se meti ho aje se me pe bibi so ana se mi gina ho aje se me pe bibi so me da ho so aje se me yire mpa na me da so aje se me yire mpa ni dinna me bom pa yen kitin ho ma no na asaba da na yeme why are you visiting 3 years ni ba jo who are you ni yire wombra ba jo na mo wombra yare no second one ba no na ohun se sa de ne ko so no no ja ye se ai bia onu so be di me jina da che me ko ware na na bia problem bia be toto no na woni oba no ehia na ama yare na bapen ebra o senso no dabi o senso de ma dabi onu kra no tama me hu no be 2 weeks na yare ne bae no yare ba de ori na nada yare ne bae no de ne nada me hu no be 2 weeks na bae na me kire mu kire na na o eze ne di on frame kura bio oh na obi hu wa obehu se wo yare ana se obehu mi sisie na se man kan kire wa wonyi ni se me yare da
nti bebre obi wo hono no mabusuafo no kura bebre wo hono ma ate me kan bi wo hono ma on shada nyi ni se ampa because ubehumi a de we amaye ne se de me kasa no onyi ni se me yare so ade ne hante me pa yebe jawa mo akọ o asemu twato a fato etiefo anim Ibacho de mitimi aka kire etiefo ne adofo ne se me sere wo mu mo bia sofofo ene wona wo ye nuru hospitals mo bia o metimi dia bo ame se bia hospital bi kura bitimi abo ame ne bia se me hoto me na adwuma me ye no se ye yen hihye na me hoto me na me ye adwuma na se me tia ne kakura na nka mepene sa ma sere asofofo mu tie me nyumre se me sere o mu se o mo ko mo kete so a mo mo mpaye ma me pa ne obi o tie nyumre nhyire fm dwumadi bia o mo mpaye ma me nanze hawa me wo mu ne die etoda na me da na minimi se na die nya de sa die po pa chene because me hwe de ye me na etoda me timi frɛ me ma me me ne take chene se me wu a mo mfa me hwe frɛ ji ma da na ida so mu tie me da na sa de be ade chene mu tie me ade dina kaza de ma me kasa ne se etoda na wo mu se busua no kenim amu anim bet etoda na se obi bua me kakra kra na se me ko hospital me nya obi mbokra ma ni machi duwa me frɛ me brɛ bi se bi onko jama no obo nso no se o ko ye adwuma me frɛ no no so se bi ase yi o no so ye wi de ba sa na eye me se yare ne na eye me sa se pamu ni ko firi mi nkyɛn na se eye ade e wo wi ase a kyerɛ se oko nso he bi mi se a se de nipa be treat you na se se ya na me ntia se ne ba ma me de ya o kasa. What did you say? If I am 26 years. Who do you branch kuma? If I am. Onasi atata na sanchele bi oni pedua ho bi hu bi unza mpawe yare. Bibia ni mini pedua apart from say makuma no benkum no so na ase hu te menu fo na yekese. Eni no so ya me ya menu fo benkum no. Enya breast cancer na ayo de. Eno na menzu minni no because doctor no scan na mi twa no ka kire me say makuma no but fa no ma twere gu pipa no say the left atrium no aye overflowed and also overload sana no ma twere nti ono nkire mu kire me say aye kese yare no day in a day out no e kosoro ana e bafem ana ejina na ejina ya kosoro de bia ewie ya akura no mimu no ho ana mimu ji mi twi mi ntimi kura yem ho hwe me dampa so ewie yi saa mi ntimi yem ho hwe bi every day bia kosoro ana de me yese me ye bibia pressure wo kakra bia na pressure no de aba pressure no ba ya na tere akoma no pese jai na no what's akoma ni jai how many minutes answer na say ejuma e jai be 15 seconds be 15 seconds ede ko na ejai sa Bible kuramia ni me fa Bible no na me yese urade jeme because obunse na home no afi de na se de me home dada na ba ene ese de bia e wo se Bible kuta o ene me Bible de ohumi abaye wa agene se me preach wa bonten de bia ba bia me ko bia kama ya bia me ko bia ohumi a obaye wa agene se me sofo a me preach ya na se bibia tita because ohumi bia ni kurame agrofo nim se lie into the crowd obia be area me okora de obia nim teme yare mi pia bontin sisi obia mfansusu mi teme yare ye da se fancy ya wai yo me da na ye de Prophet Joseph Benza be twenkomo enti wo de ye tie na ne be pie mu bia no also wahu wai mate ye da se pi se ye ne edua be me atwetwe enkomo na nsen ya coronavirus ba e na mahu se ne ma hyehye ne ma ho nipa ewo how ene abanti otwato ne betwe komo ono so watwetwe de be man fitu duo bidi be ma no watwetwe sa masturbation kwame maminti o kakra na fe yegusu afre Dr. Mensa lockdown ko fam ti obi an ko adwuma man fo ahye dem ama aye omo de wo afi wantimi awo ne jeze wo de awo no ba na mma ntimi nkoso mo adwuma den fam awo my Ghana man pani aka ni mo koso sa na afi ajinsem a e be san ko biu na ejawo se emari bisu
oba ba ko am hu no video say be ma na we ni sa be ma ni nya ne banku di nso ama no owie wa sa be we no sa ne no ena be ma ba ko so afa unu asese wa nya meyi no a wo ma bi na ko hye dem na se no osi ye no no da bia mpre nwotwe so a meyi no o hye wa no owu ayare hosem dipa ehuna man tie mampani yem so san odifo nti ohun no se de a me ntum kakra sansan betumi asi me man so atiti yi sansan ko ana so de o bro mo kakra e man bre afi no mo hu na jawudi ebra ye lockdown 2 days am to be die de akanyina da ho a okohwe atawu no akohwe a na krokro achew chansan aw shedem edem shedem na fem self quarantine abroche for my mom abaso mayati bro china mo fro say ya na card nensan ya omunya akasa as a stress ne does on tum yanu din komo sa no mo to Ghana te say obeka sa fini etiasi band ma hash to design keje te say men ja te say nipa enti mo kosna mo dwumaden wu te wiase mu nsem nsha 104.5 FM if I'm gong minimia Chesunte Kofi Ankwana yeah Dabi no ye nim okay ano yes ofiase nam tu na ye okay Chesunte de ngare why bodingo gani ani asabu bio nanwa Kofi Chesunte Ankwana men ngare so as men ngare ano azi Kofi pa ni ama so dia pagam kamata birthday boy kamata guom ko Kofi be me yi mo aguom ko Kofi o de bi kotra o ko ho me je Kofi o birthday na akonkon na o ko yesa ntie ye say what's wrong with the J no wonsamu ni plan ibo si wonsamu ni nyina ye Angel Dominion International asoin makopimi ye odifo Joseph Mensah wona benefita friend no se akwa o se papa ase koto no hia no o purify no sanctify no the bible ni nsafo aka ho the bible ni kids se fako de juma no abredo do enti post mortem ni say Angel protection oil some 91 ni 23 ni mo so du ha o the bible no dago no so ha no no ye firi so tefina kwei odifo Joseph Mensah actually nsafo no Angel protection oil some 91 ni 23 we to apete so bia enyi so bi me pa cho anatomy ni nie empatuwo yifi on tentem e bia empatuwo abusuanum we kwa ne se we kro eno na twatwa Angel protection oil some 91 ni 23 me kanfo amawo empatuwo me se yifi onum na fe awarem sem koye ne ma transmogrify wa ba no na ma no a obobu uhia Angel protection oil some 91 and 23 Jana kronkro etuase yefum na to a enkoda esenuase ensu bio uhia Angel protection oil some 91 and 23 spiritual attack obaso daye na entontom te ponko so de pia odi chesiu obaso daye ne nantwe pa mu se gidi minua idi o mayanka okum nantwe ache yie pa e pa acho nantwe pa mu no wa koto 1 pound and the best stew and anko adi ye no once nantwe pa mu ohia Angel protection oil some 91 and 23 country mu se ma asie no e pa acho modana ko obi bo wo ko page mayo ye penipa baako mese 10 ya funny pan 9 if you want him yes my friend say yes I say go away your face like monkey imagine Richie nyewa sunsumu ya paint you black to be a corner for juma ubenye Angel protection oil some 91 and 23 na make am for amawo so pe adompa dia Epacho some 23 they say uyusu if you nekwe udada sitremu Angel protection oil some 91 and 23 Ubra Insure FM checkpoint ubenyabi na wato Germany Frankfurt no busa ura Peter or say Mensah you know my 0696 656-09683. Now for US Virginia rocks in the Honum 571-396-958. London Mitcham and also CR4 Nobusa Lady. London Betty Street 91 900 Ghent Isaac Yaboating and so ewo Honum with about Modena Yumre. Omonia Koshia Odifo Joseph Mensah intentem na han onsano o Atimetim Bola Junction
So and now between the Bola Junction working hours no Monday ekosi Tuesday and kan Amasaman Stadium Junction Javizo no benya bi Yawada and afemi meneda benya ko show D4 Joseph Mensa no mo amini abredo Gufia doso utana na why uchimni kaskala one kaskala ubrenie D4 Joseph Mensa sebra ententem Nkoko Trado Salvation School benya bi no to honom eno eye kwese da bia ni na mesni 0554-477-953 and 050-460-4122 Angel Protection Oil some 91 need 23 Power Specialist Herbal Clinic yade bia to ase de ko twiko broma dosopo ye body boa pompo ye ye firi so vina kwei bomode aka wate physio massage ni nyina ye bi ona so ye hepatitis B typhoid soma ulcer hernia aye nkwi on your transmogrified anacho ubreni ko power so ye na enyi firi so ntentem wate Herbal powder ni mixture ekoye fi ham nante nyina anum bi omo jatum to make come from enanyumre if you check okopebi a boost immune system no major so COVID-19 edia himi anu na betuma boawo herbal powder and a mixture Cough care herbal mixture ukofo trotro na tasi na obo wase kuhu ke wepra obi abesi aja na aka nkwa tikanum nti hia cough care herbal mixture if you power asheye Jiri kajiri bema oni ekodo honhom bema anadofoi bema simijoso ubrenie ubejanso se osuru pila akom ma grada adidwa ma bana ama ma piafo asiramete ba ko mienu miensa ekoyepa aya jiri kajiri donrichi isubiote bebo apa sanso abranti wasisu afi na abawo uhia jiri kajiri eba mixture de twatwa adia ya mala mexni tonic lockdown mi pacha left it Wanu mwa nyonyo ntontoma yo kakra ho uhia adia ya Malamex ni tonic fufo bambala nampotwe wo be condemn no asa printu mu me kam jire wo ikaja nai wonu watoso wie no ese ura aye power specialist restaurant gani bia bi honom be fili trebia pa ne edru weekend say ya tuoza afi fufo konkonte abetia ni na tuetua ayo power specialist restaurant oni baba makane ya chiro Attention for ya say Judge Bro filling station here anymore pay. One numbers near 0244-544-422 0244-544-422 0200-383831 0200-383831 Ginger liquor Charlie ebetu no ebetu yese bampania left timuntwa wiwate muntwi shabi bebompa Charlie ginger liquor ebetu spirit womo akọ so dia wom kakadru na fe ewoka ho de akọ akra somu tie namu a yada mo apia tete mo atimi tibidi ucho bia hangover bia nim na nze ko no fuisa onom sa na charge recharge o mbra obra ye onam down be very very vina kwei nsame kan famo challenge injalika yebetu that's ramete mabie no hangover ya prepare no under jelly condition to ni haukra etu abeti bebia eto nse bia no ko abusa bodi se kwa megongo se challenge injalika no jesu ebetu no atwabi wabie wona produce e Kems multi beverages ajeso ebe Ghana fire service shop wona mesni and I wonder man 0246-955-678 0246-955-678 Charlie Ginger Liquor Ebetu Franco Enterprise Franco Trading Enterprise home of quality phones and computers metumbo say anatomy see lockdown no baby ye ubeni kokoto phone what phones no pato anatomy nso nie Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel XGG Apple ebi honom television satellite TV ZX ebi ho Skyward Asano na de ka hu bia no omode akọ Franco asuye accessories hard drive Transcend Toshiba Seagate memory card pen drive smartwatches car chargers phone chargers na your phone cases potatoes bia ebi ho Franco asuye power bank cable Wi-Fi modem Bluetooth ina your Franco asuye na eseko branches bako ensia no so anatomy ni Adum ufra na ko Ejaba House Adum ufra ko YFM office Adum na commission mu Adum Prudential Bank share mu ena afi Kufo Clinic en share mu de twato KO Morocco ufra na ko MTN office
Woto ade if you no pa nondu kosere no menu a ye mo t-shirt kama ya Brandon Franco ya Brandon FA pa kama push your home here 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538202 0501 538602 Franco phones papa ahimfie anyhow Palogo Beaters Palogo legi mao Palogo legi mao Palogo awura de nyankopo Palogo Beaters wo bibi ni atu abete won ne produce brukutu ban fojitu mo esire wasakrem ye Palogo Beaters na onum Palogo ani asai Palogo yi abada mi chei obesa Palogo papa natural herbs if you ankasa krum ne diayo sentinel say onum Palogo enie taste near good, smell good, pa no hangover. Uche bia ma hwane shronko, ma didi ha, ma apia tete, what did ha wati? So the make no. Affordable, the border from the beer bit me show butum, watasu, draw mukembe bia. Easy to carry. Ye ton se bia no ka se Palogo Beaters. Benye bi no twabi no wie peyo. Obolo John Brown, winning ways, akwa nkruma, ne be ton se bia no sport be bia. O se Palogo Push out 020 81 83 018 020 81 83 018 0244 620 294 0244 620 294 Palogo Beaters. Go for helps. Kati Adu Koti Adu Kati Adu I. Yada asipiaja yatwa manso Dr. Mensa ejina so na yele no ekotwe komo Dr. Wonder. Eja kofi. Ya mwaju. Yeah, I made you a brew. Ne pop to say, Yamia don't know how you matter, sit the amamans me who stand me. And kwa na doctor, yari ko de we besense wiemu yenim waduma yenim de otumi kwa be na ade sa ya de fa so na kwa be na wo de afa so adofo mba wo nchen obua wo mu. Yo me da si bebre de di kan ma men fanti akese ma yin hira efe motifo nyina. Na menne nyame twedi ampon basie yi mitemu ene da so te ase obra yegi yisa Jacobi ale bai obi e ka ho asem se Ghana fo obi e ka na Dr. Wonder o ye dey se nipa ha se ebusa asa akoshin wi a ade e wo se obisa ba akopɛ ye se obisa onyankopɔn se wo nyame ebusa no uni nyame na se wo duru bi ana so konfu bi ana wo suma bi ahase ye ko na mebisa nyame na wa kire me kwan ni nyina ne se ohon enipa bia wo yesu tie na obre na ho ase o tie nyame twedu ampo asem bia no nyame bie nani enu nti yale ba ye no yaka ho asem bebe ewo mu se nya agudi na ye nso nya agudi ne ye die traditional medicine practice council for what nasi aya ye mu bebrebe se anka ye nso ye pe senke betimi anka ban no nse ye bibiduru na se ye nso ye mekere ye bobre nso ya hwe ni mu a bibia sentimi nkoso but ye de yeguso ye moa ya dwene ye nimu de bibia wose ye bia na ye yoro on se na otwe mu last week no because boso mefre ho constituency ho nkrutu dunson mene na letwum beli map otosum yinu yekoche nkuru maako dunson hand sanitizers ene galonica bucket ne ade ye de normal bibiri koche a chese ye de prevent nipa ho se be ya omo son ko fire le ni bi ni nyina ye bo modern ye boa if you say discover 100,000 ene di se na aboa pa na me famudie ya Dr. Mensa de nkofo ka ho asem obia se Dr. Wonder yenye dey na ti se yenhwe wanimu anano ni nyina ne se ye tumi wo mo da Dr. Mensa he ba kan ne ka so ye nyina na se o yale ne te sei set se no kwa me ma wodru bi immune system booster dru o de ko boa oni pedia we de enye COVID-19 ye dru me de ne se me build the immune system no se no ho ye de na on fa ho ne COVID-19 won na emu saa ne ya kire o kwan fe
fa we to hafa na wo ho hawo eno nti enne yetena asese ye adwuma wo kutwi no wo mo oba ho nyina hunu nsakra ye sono ne nsonso ya aba adwuma mu ho eno nti yale aka egu ho sebia diabetes pressure ne de keke ka ho no ye were fi na no so na ha ngofo ne sisi ya me no ka se bi wo ho no mo a yale bi tete no pa on ka se wonya coronavirus obi wo nya prostate obi nya gonorrhea obi nya white obi nya syphilis normal bibri yale bibri na ha ngofo so ebi ha obi sisi ya enye COVID-19 and ha nipa no but secret ni nyina na say nyame ama me nimude me de yesa ade ni nyina se oba kuchi osi fom obusa obi a se ope wura na oya bibidure fem Dr. Mensa na ene na obi ka o frɛ me nkra Dr. Mensa yese mo area ho ma so ye den pa o na me yo enye me ho a Dr. Mensa o no de wo bola ho eya bibiri na so ye mistake ko si ho ono no ye sen ho adwuma maybe ni wokochi me ye nipa pomden ho adwuma yale bi etete da se ni bia no se he okokọ bokra na eyi ba me wodura me de beka wo adame he se kokọbo aduru bi wo FM so na eye nkofo nwanwa se na obi a oye nu na o he da chire nu sa ai ni mudi ni tumi enyame de ama me enti yale etete obi ha na ono de on fa na ni nchire mu okotwi enye ho nko a Israel FM ofidi e kwa chiri pa o na nsam o mitu kwan ko se hwi kuru bi e fra o yamfo edumere sa amle mi duru on na o mu tie Israel FM so wow so baby eduru no enti so what se bia se yo so se yamfo se dwunase se zawora baby awo se hwi bia no na bie branch ne ba ko se hwi dwunase nti wo adwuna se baabi o mu di dwa na o de busa se wo pe wo man he na bro san kese no bowura mu abo se Dr. Mensa he back neck na e sbechiro sa na wo ko sunyan so a me bie bi e wo sunyan de wo bo tachiman ne nkota mu brekumfo nyina de wo ni bechiri sunyan baabi e fro old municipal hospital no usi ho a Presby Johnson ho a o tre tigo office na wo ba Dr. Mensa clinic wo ye wo ho yi di dwuma so no kofoli dia nso obi wo ho saa udru kofo dia baby aka ni ekumumwa na de bi je ho no muji di pankwa ye fre ho no old slaughterhouse ama se mayanka da de mu ho udru ho Dr. Mensa he back na ken kora bata ba ko ho di dwuma odu wani chire mu on kana pumpuni manta mu a the lockdown to ho bata na yayi edu ko wura kana de Japan akompre ko woko na bro san kesi ni baby o man na FM wona Dr. Mensa he back na ke nkorabata ba ko ho ye di dwuma so no enya sam ketwa o Medina Zongo Junction o man na FM abro san na se ho a wura kene de Japan na man na de bia ye bia ye clinic kama na wure mu ase ye ayare sabie ni enna obokọ ne soro ka so anso a Central Region ho nso ye wo branch ba kon ewo ka so a o de wani chire new market kwan no so a ye branch ba ko o no ma ye nse ne school ni bi hwani mu ye gusu si hospital ewo ka so a udru ka so a baby ye clinic ne wona na nto aso akole bu se Dr. Mensa ye hospital kama ewo ho no mo a wa hu na wani beje o to aso ko atoye mantemu a ye Takoradi seems Western region Takoradi will be a secondary college circle school on the opposite Dr. Mensa he back like in Krabata ba ko di juma sana takwa your medical doctor the FM Dr. Forsen the whole of na takwa di juma enya sam ketwa e na wo ka ba ne fem wa your branch ba ko dunkwa onofe no ye ni Solar FM ne bi hwani mu na Insura FM duru dunkwa nyina nti so bi odunkwa wa kane wo mo na firi ho no mo bakuma ase no wo mo na ho ma bi wu wo mo ko dunkwa Solar FM opposite ho e ho kra firi ho no mo dunkwa osoro e dudu ho no mo a ye ne post office ne bi hwani mu e wo dunkwa osoro ho
ye di dwuma so no e wo hɔ anya sem ketwa e di Ghana ha ba bi abefa bi abon se Dr. Mensa ha ba kan ki di dwuma na emom Kumasi ha no e free last week last na otu be me ense be nyina na ye de bibia po ha a ye fe na lockdown sisi ya de nyame adom so na ado dan kwakufu ado so we ye free ho enti we yale akọ hospital na emom no ye hwe ye ho yie ahwe no nyina na se yale na ha wo no wo ba ye sa be kire okwan oboronsa fasamana ye ya katwa no obo wa ni nyina kire na ya sa ma woduro amma immune system booster draka ho indi wo no we save kochi ana yewo bebi a wo bia wo firi be kwa na eba o de o ka che driver se me ko Dr. Mensa ho indi misi wo na nkwanta ho obesiw boase na eba the same thing bebi a wo firi bebi a afro kai wo sufu lai wo firi bu akwakwan so na eba afro kai wo sufu lai wo so wo ko Dr. Mensa ho obesiw ema mo amufiri tech konongo kwa so be nyina no si tech janse na fa kuchikai e wo tech wo do beba no wasiw numbers e di dwuma e wo Dr. Mensa ha ba kan na keno e ya hodo online ndi mesro to bo ase na twede ni yie na ba ku bi die ye die home service number bi kan ye 027 11 73 551 027 11 73 551 and at the first unit is 0209 500 273 0209 500 273 MTN is 0245 958 768 0245 958 768 number we na edidi juma ama e bia na apese e behwe wo e wo fi e no de wo be fa number we e no ye 050 15 00 442 050 15 00 442 number we na Dr. Mensa e ba clinic for edidi juma na de e nika na e ni je no se nyame ya dom wo kina me nko ba bia me ye adwuma wo Kumasi branch ha enu nti na se yale bi da so na wan tutumrika a me hwe be chiri kwan a in fact wan hwe ya na o ya mistake na o ya big mistake en nyame ya dom wo kina wo de ya ne se akokọ di igbo ya o hwe Dr. Mensa he back na ke chiri kwan wo kotwi na wo do ho abechire Dr. Penny na maboa wo ya sem tie because haba na e twa ye ho siasa no edo na ye de kon yale aho bebrebe but we nim ho asem a e wo so kon anu tum ye ko na wo ye obi a wa ben wo nim de e wo haban sem ho no wo boa wo enu nti wo fa ba bia obi e ka na Dr. Mensa COVID-19 so no so wo ka ho de wo mu nyina na se empedifo asi bibia nkoka papa wo si wodi wo nye gire na emu se enkakra na se mpanifo to nsafre se de nka last Friday omo ye se ye mra na afi omo sa ye se ye nyabotre kakra na mo behunu se haban na nyame boye no bibi wo mu adie bibie hwe ye wo no bi ahodo ho no mo a enuane nuro wo mu no timi kutia aboa bi wo no kora mpo a ne wontimi haban bi pampan enokore na America no eduro bi wo no mo aka ne ye mpanifo yesu obi anya huraye ne akotete no ya noa ne ya dibia punu nipa no wanom bi yale ne ntimi ntra na hoda me ma was Angels Dominion International Church ama adodo na abo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensa me na mede Bible mu hwehwem Ghana ha me na mede hwehwem Bible aye de hwehwem no me na mede ba Ghana ha kano kre ma obi left and right dwuma yesa wo ye be ma na ne be wale na yekunu ana se ye wo je de no ba na ne be wale ni na wo ba ye be kire Prophet Joseph Mensa dwuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuya ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo awu asem na aye problem be ka kire pray wo Ghana ana wo approach me na awu asem aye odadwene a wo temen ka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se fru ho unni problem
just the whole problem on say this be a woman sa we twabla se we twabla to say be a woman bu me say sia de mentumi nsa enya oba sima me bu me say be when they fine and na you a wo de ato atwa ba so wa wo de da wo yim na wo twabla awa some ni problem wo sa nyama de sia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me ko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye juma da na benada ko a Accra mo Amasama Stadium Junction Jarvis honde me ye juma yawo da na me menda nkoko de Travel Salvation School onso me ye juma the friends kwesi ada ko a re achira be ye ni o le ni e friend achira be yi Psalm 91 eni mo do kan ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times for the obvious ready ade wo so me say what the slang apani na apani now the obi so we ni boni ana be yi a wo de on fan tra na ga ade we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa ankrata sama ye ne den unya sawa ni we bi so a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times and so the sra say ya wo so tia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsam case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22 Prophet Joseph Mensah Makram. Your number one Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Ebramo free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana Ekosi nonso ya to ne Premier Sports sanso ene awia yetnase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan Ekosi awia dumienu anoso ya to ne Power Sports na fe no miensa Ekosi no 9 eno so ya to ne playoff na ye de Memeda de no so e de asomo so don hwere miensa ena Memeda bia yetnase free anopa nonkono Ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam de nyina ne yabo no aye de eba ejumade me de bright kan kambodu kwabena obe afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also Bempa Ayala. The motive of Ghana football, I need a bigger interest, and I say, Bonnie, Christian, I do say, what is on the premise in Chelsea, just the boss question that is on Kobe. Yes, I'm on an Samna Ebana Andy Casillas, Real Madrid against FC Barcelona, and then a Najman. Pomodia said the Bia or Mrs. Our program way, now the global show. Sama ekosu kumase no yan kan ya ti ko ka bi dia ko yi munsa be we soldier force ye discipline vanguard for na soldier force specific ko yi munsa ana di nyansa krono no de po Ghana nyina ko yi munsa. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ko yi munsa. Dr. Baumia what we are reviewing economics boost nyina mene e di so
piece on the economy management to be out. John Mahama now on only time next city no at the China inflation senior they get for almost how many marks? Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That's a hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana bakofia sante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na koyimunse. I ask you to be citizens, not spectators. And now koyimunse. Abiwa news na mitie asem wo ho me se me dia sam nam police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso adai eya benwa ha soko abenwa ha eye ewiase musam ene obra ensam ahodo a ebaso no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede brow eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho akramani jina me ba no ho ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kana mai na kumi ba no ebi so asere na obema wo stars ahodo de bi she bajai sa stars the day pa na no de ma wo tim says wo de amo wa feel pa dise mi kuntuno abe soko Ensama ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka bi dia koyimunse be we soldier force ye discipline vanguard for na soldier force specific koyimunse enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina koyimunse. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. koyimunse. Dr. Baumia was a reviewing economics boost in a minute and so piece on the economy management to be out. John Mahama now on only time next city no at the China inflation senior they get for almost how many marks? koyimunse. Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That's a hypocrisy. koyimunse. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana bakofia sante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na koyimunse. I ask you to be citizens, not spectators. And now koyimunse. koyimunse. Ensama ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka bi dia koyimunse. be we soldier force ye discipline vanguard for na soldier force specific koyimunse enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina koyimunse. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. koyimunse. Dr. Baumia was a reviewing economics boost in a minute and so piece on the economy management to be out. John Mahama now on only time next city no at the China inflation senior they get for almost how many marks? koyimunse. Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That's a hypocrisy. koyimunse. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana bakofia sante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na koyimunse. I ask you to be citizens, not spectators. And now koyimunse. koyimunse. Ensama ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka bi dia koyimunse. be we soldier force ye discipline vanguard for na soldier force specific koyimunse enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina koyimunse. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. koyimunse. Dr. Baumia was a reviewing economics boost in a minute and so piece on the economy management to be out. John Mahama now on only time next city no at the China inflation senior they get for almost how many marks? koyimunse. Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That's a hypocrisy.
ɛyɛ dwetia ama assemblyman ɛyɛ yewura Kwame Ajay akyɛ aka Yehua wakyɛ adre kamfo Yehua wakyɛ ɛyɛ aduane 50 bags of rice ɛne ɛnaka aduonu ɛyɛ sardine ko a ɛde ama akurafoɔ enyanka ɔmomu ne bie ama bia akonka sa ne nana kwache PG ɔno so ɛyɛ jetia ehine nana aboa pa ɛna mia dikro ɛso yɛ nana jesi kejesi ɛba baabi ɛtɔ instrument ɛwɔ foru krom no nana ɛna ɛtɔ instrument hɔ asada kɛse nkɔmɔ no Mr. Amoa also a total filling station seller. Just a total auto petrol. Where petrol seller. Total petrol seller. Yes. Ewo pankrono also aboju bedi papa moa. Moa boa maybe be a conkai. Moya de sabre yanko ahoma so. Na ye the Prophet Joseph Bensa enkoche enkomo. Prof yemo kwaba. We jo black coffee. Na prof this say. Oh, bibi aboko. Prof and some kese mienu ene atwe ho komo ofia. Baako yedua bɛyɛ so dan no obi di bibi man so omene. Akoya yade aha ne pa. Ene yedua yedua ba no so dan no na aso omene bibi. Na nani tiye no. Akoya se yare ahodo de dia begya so afo da no no obi da. Yede na kina yare no tumi nko. Ne otoso mienu so say what was one number to me? About 15 seconds. And son of a banquem. Yarena tete na che. Now, Opesu was a opposite the way whom we are every fear. And I said to say, Tia friend, you may have man about Tiawa, I don't know. Okay, Obani dear, no men or Casa for Obani dear in Anami Yeshim. The friend is Obani dear, the problem now, and I didn't hear Bosman the how. Na saadi ni dio musisi omo obusuani ama obobre bia enkoso enyeje yale na wenya na nyesunsu mu yale yale ankasa na ha no but problem na kwa bibi to say pressure ene kuta no enti gise ye de ne to abro so ne yesunsu mu nyoma ne ma no na eji sa yale ni na fi ho ene de nyame na meka ono ankasa wa manchipe obeka na brabo mu ncham nyame na meka aha nti be ma ne de no siro sisu ba akoma na mensan hwe be ma ne de ne ma no onzo ochiremu a ose ebre bi ona danfo no mkoto drink odom kakra bi enne nusu biri no free ho amana koma enya haw odamo otimi wu otimi na koma ntimi jaibo sima makoma ko be kekekeke no be edunum asano asaba nkwam yare na tete na che papa be ve nwotwe ohun no onye no ho da kofi ono ne de no enye sunsun mu ade ono ne de no ye fe bi cardiac problem ono ne de na akoma no se ni akoma ne bo no emoye na akoma ne bo ne wo fom kra se ni akoma ne se obia na akoma si ye adwuma pa no ono ne de ni nya adwuma sa problem wa akoma na nkasa ho nti gise ohia me na medini tu aduro so yi sa de ni na so anya sa for the be share dum ni adan sa na de abakokra yo sabre omampania bie pro no ye hwe anim nyame pa adwoada ne brada awatibatim maase bola janshana ai nyame ya aduma adwoada ne brada obi a wutie Prophet Joseph Mensa bia wa ba me ho a wo de aduro so wa se na wa plan sa wo ba me ho no ekwan dem na bia esa manfo nyina hye no so se me Prophet Joseph Mensa me nya asole me ho free se me ba kuma se me nya asole da eye cancer 101 me adua to aduro so ndro ho adwuma na ye no ye hokese ya le ne tse na de da dan do to aduro so a wa beka ya sa hwehwem hu be bia problem ni pretty sa blanche die ya me de bible hwehwe a e kire me problem I have blanche no se ma me die ya me de bible ye hwehwemu a e kire me problem I have ma me no won se mpanyifo so aka se wonye bia de ba ye poma a won sini bebre ho nche enti Prophet Joseph Mensa wo bia bibi ha wa wo die chi a enko no nyame ya aduma ye duada ya e be enne na wotre eye etimetim tabuom bola junction enne ye hia wo problem bia me se wo bobra na wo hu ano
enti na hu ano wo de da me a wan kasa obeka enye me Prophet Joseph Mensah na meka yo prof fa odobaro etu dwamae yo Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah aya Jordan na Benada and Yeshua Ukumase ti wo bia person obehu me bia wo ba etimetim tebom bola junction na me aduma Jordan na Benada obehu me o makramo Prof Yedase nyame inshallah Sabre Kwame Mainti Osimana fe. All right, Nyadua Herbal Center. Nyadua Herbal Center. Wana ko fa do bia tatahwe pa badwa so eso nyimina no bi na siesie oni pedia no. Nyadua Herbal Mixture. Nyadua Herbal Mixture. Me na ntontoma wi. Bi awia hyewa ba so no nyu no nyina ya. Dunia ba ko pe. Nyadua Herbal Mixture. Malaria fever etuase. So ko diagnose ni pedia. Dr. Timzuze Pan say malaria padia. Nyadua Herbal Mixture. Na hwam ya eni nyina African. We do to Nko KNG Herbal Room Abidjan House atonsu mu na ko bi ho. Colinac Ashtown Danny Herbal Room Fedimens Co. Have me as for PFA. Tafu New Road. Number is 0558 565890 0558 565890 0270 417669 0270 417669 Odi for back on for yebi adia sala adia mwadu na nyumre wasi asio kabra sojo osini panje entiosania wo hwe ni parim de biara da asomo piafo adia se bediagro Queen's Park lockdown ye free obi amediagro Queen's Park Sazika kraka nyantam watu di Queen's Park swimming pool agaseminu restaurant baby bia ho kodi di good nanum kakra we are there how bia no na omode akona so na asuo ko abina sojo aso no amaun jumasem koye bayfo tata o chimne kaskala jumasem koye oba na tete o dem no so how ye pa wakama be se de ona aboso obi pa cho agi asebra na won siesie o asuo ko abina sojo ayekado asuo ko abina osemo piafo agia numbers ni 0243 134 535 0243 134 535 ni WhatsApp line name pa join type send a voice message no so and reply na moni nkomo na ha no onyin free so bra sio kwabra sojo unity 0557 667510 0557 667510 0557 667510 Dr. Mensah and you are telling us so be am na meja ya isa COVID-19 dear him or say na bibi dronkwa na say no na boost immune system no ya denti muram COVID-19 be show kra hepatitis ko man kan be ma want me so menstrual pain about money akobe 110 okofa powder bia badwa so na sa powder no kokra be say powder we here bi wate e fe ni Samenk Retmem me say fe ni say ka say Samenk Retmem. That's Ramete Medasi. Oh, retentive memory powder no. Ordinary say ashi. Ade kwa na hwe. Wo se nsuo se kodwa na nsuo no oda ko so asa baze nsuo no kura medizi nsuo no kura. Ufo nsuo botom na hwe. Ordinary say ashi. Unya Samenk Retmem. I said DJ Don Richie. Ne panu kura na se wana fam panu. Panu zi da onje panu. Unya Samenk Retmem. Bua papa. Akwa na bo ha. One Samenk Retmem. Na dwembe sharp. Mo bonguma, kusienguma, wadonguma, watwenguma, ofuinguma, jatanguma, osoronguma. Aguma biaho. Abro anom Samenk Retmem sa powder no. Kochi Guinness da ponhwadi mo obosi kwa so Honda Dr. Mensah. Anyumani ni nkomo. It was 0245 958 768 0245 958 768 Kumasi Abattoir Kwanbesi Abature Kumasi Abattoir Abuano Epacho Ye Kuno
Yes, no, under hygienic condition. Yemfa nkonkwanche bia mi ankofata ankosha poncheno na ponchene mu no anwene se udi enye pause aka no COVID-19 be ya uni obusu akum babania na fako kumasi abato na yinkuno package ne kama bo bia be ko bia no ebese wonyade so na sikan atunimi mu kumasi abato Tiomadiako, Kasi Industrial Area, Total Filling Station, very more per Kumasi Abattoir, Hono Mutuetia, Babadia Pusa Homing, 0577 361461, 0577 361461, 0577 361460, 0577 361460. Uti Yasimin Owen Shaw 104.5 FM. Yefame Gong. Sabrienko, na Adrian Kwame, tewente ho mienko. Govuni mibi. Jezoka. Nipa how. Nipa how pa. Ona manna kuma. Dise waka onye guso. Ene na okọ. Na aka no Nyankopon. Na yenko yempa de. Mesi asem bia obiase bia odi bika. Problem obiase bia odi bika. Yese waka onye guso. Ya na reho. Tidano meka sesa wo habi amfa nhye dem bamodia pamu neka ne bia benya gifo no omra nso ya aso Nyankopon refiu obi wa me fede na ohye dem ne wohu nwe so nim benya ntie besre abrante de no odifo Joseph Mensa adagu no so osida bi we hunum yade a na akoma na emoyi ti wan twime no no mfa into aduro so na fe onya free plus dom. Na ono nso aso akomini bibi no so akoye den dodo na penu dodo mi ka se bi kro akoje dobi ebi akoba bi akoye bibi na bi anfa na ase anko anase betin frifie nkonwa bi ana bosum bi sunsun bi a ono akasa akofre no ahu ndi ye bese e basa emfa ntrafa ako se hunum de afo pa na ba ne sunsun de no wan hweye adi wo ne nam ndi ye bese e ha no mo mfa nhye dem mo mpa mu na mo nka na no Friday yeah spiritual attachment and answer spiritual marriage no cost ba bese 1 billion e man ni mema wona organi abrochi enye easy hey enya sem kitwa ese nipa o ha pa ndi ye bese enne kakra empire bobebre Paibo bebre krase kro fasting ana go fien kansa that's na sofne kanu fasting Christ call your fasting the 9 wonu go asebi Nyankopon na sumo na Nyankopon ba o ye fasting the 9 na wo di no da wo di no e twa fasting ma asemi ri abura gusom mi kunu sese na okotomo o ba den atan wiase akom chiti me de nyina ayo nti ebesre ena bio yamamra ya to atwene Insurance be ya kamera ya tuagu. Pesa metika na me ko abripo baby na baby ni batim so mudi gomo ye de ya ko jawade o ye de ya Christopher ye de mort na ko na so ma ko to busepani ho. Fisi oni fisi on se de mort akoja wari aba ko to busepani. E ya to mra twene. Ye ni man nya ni abosum semu. Ye memra na se diso. Enye se o se de ya Christopher, enye se o se de nkremofo, ye de ya Buddhist. Enye bi onu ma atia. If you go for some money in the brain, you can check me pa. Come me that. Me that's it, manzo. On say we are say no crack can be honuma e mushu. You say they be an kind of crack. The boy no kwaso kind of crack. O da say obi anim say aboa unu aboa friend asin. Obi anim say peta abakan no. O go mtiro. Eso yan kanya no crack na na yeka. Ni crack na yeka. On was more kind was see a cushion baby or can of credo wing in a shell or banner cranes in Jabu, so or Johnny. Yin Craig and Yeka. What is here now, Coban better home. What is here now, Coban better home. And if I acquire no more than be a bit in the pan best come. Only bedin come come. But we a money independent. You how amanie pa bi okwaje mo wona wona mo sha bonti wa yeshem onu be din koma kama oh ala etise o nyame adu bibia ye beto ko rede manusu tumakata de yeso cause enipa bi huna mane pa ana Ghana hano yakwakoya ya bane gede yamamra ne atuguo ne we ye bosumsem ene we nye enikwase ye na wo ya ana no bi sha ba kase a obi so onkokom onso bosum ne ye bone wona ka kire wo do nyame nam so de bra ye bibi memu ano o de ma ye tie no e fa so de hunu nyame de hia so ti wi asaba ma no kure ade wanim di no kure infru nyu bi adwumbone ne die no so otimi di wono ma na yere ne ba gi so so adiem na kuma
obi no mate no nakoma ebegina obe yankwa we dia bubu won se atete nipa na etete we nyame amwa ase bi ono da ho na bibisa akoba pabo wona tim bobo wagya ana weso hie nipa so wona nchen ase bi amutu ache no moda ho se mutum chew na obi no nchen a nyame amwa wa se nyame andwa udwo bawu ofu eto bi na kuma ewasa wasa ahawo no enya deda fom dese we ni kwese ni palaka no krechere ni panempe ebinum pane kreka nchera no twantro ada ni maba honso na dia wona ni awi no osene etimesere abrante na sema woka no enya dia edidi agro I said oba na mo bi obusho oba bi wona mo a otwisi oba de no ho fe wo ko e fa mbesi ase de tuso oba de ne tuso kama pa o woni ne we de kama no ko yanya bota kukubisan amane wo hunu anyine sisa ne kotodwe nyine sisa ne kotodwe yo hunamane eti di pebi na mo ma ebi na mo fe ne ekodi e ba ai abrachi de ho wiska pa bo ko dum gali a wawie wade tichene ne gungale no a wawie wa boys ogusu a fitar ba ko se nwumre so tasi ewiese na mo no ye na mo no ye dan yawa opia onso na akonkro ne mo yade ene ya ye besere se Prophet Joseph Mesa se obetimi aso ne mo ode ne beto eto bebo na tunsu mu nyama no ene hia se nyame fa no emu no kofi odi ma fansia ne ye ko no me fa we ema me hwe abrantie bi afra wo Kofi Dechi oti asafo otonwade o Central Market oti asafo otonwade o Central Market o sa free jaache nyame kuro mu jaache oho ana wufre mesro mi nya opa o papa de Mr Dechi o papa de Mr Dechi ana o ma me so de akosua echa mesro unua ba so de ama pokua o te santase ana patase o entemo no tie minia baby a wo bia bomode efrem na behweme se kyenya mi adoma obi a munni no bia to mehweme ni nua bi e wa kwantuom wo si open ohwe ne denden de wonya no eti wo si mi am wasafo ne de o da safo de so bono ne di won bible eni asafo o so pa eti bi ni baby a owo ana asa free jaache ekura kwase emfre mu ne jaache eti baby a wo bia bomode se o ba behweme ne kyenya mi adoma mitimi hu na info na de a message mo na Australia Australia everybody mama me ya so edoso what asafo eti nipa ne wasafo ono sa free mikro mu jaache efu kwa me eti mesrawa eti munni mo bia oti asafo sa free jaache ade mesraw ni dinde Kofi Dechi odi Kofi Dechi otonwade wa 18 mu Kumasi Central Market 18 mu mesraw bia na se bibi so wa wunim no se bibi na asi so tukwan a mesraw na ahweme me kata me no makotudwa wura mu fa na ma bia ntudwa manso obi fro akom de me obi kura so fro a yesi mo cha aduane na akame why na ko cha aduane na ayamia ana metia bache mo site as so from de mrami ba ko fra me a watese ya cha aduane o nhye fram se ne o mra ha what ya bra le me cha aduane ampa ye chewe masa emye gide amani amehu me fa ko no kura ko ne bati se me se obi ya bia ya papa na wabeche ma wo mo no ye mfrene na nipa nase tete enu na regional minister ona Musa Mensah okọ jaache anode emu anwa anoto na ntwe miensa ane onyama ane ekoma jaache hene se onchema omo amoso omo anya bie no emu bag makomako aduonu ode boto makomako aduonu anode okum na ntwe miensa omkum na ntwe miensa so omo enye anosande roba ya edu so egum bi Veronica odino de onyama edugo se onso nyi fama ono so de boa ekromo mo so nya bie no de fama wo mo
ese say the power bisa na ele be fro ada wase say that ayi eja wiase ekọ ye akoye bie okoma po baby so koma adoketa fone ani ekọ ye from da wase Yesu dia company say na kansa bo adu ko ye bie amoma hene ye bie ni from na o masem omo say dem ye fe na jeti ahene so ayi bi so eti anfo mu ye bie say nyame nsa wo mu nyina akoso bia ati ne onikro mu no hene bo kwa na odwane otumfo so asantene na nyame nsa oya de papa esa ajinsemu se nyema wosua wo de mo wo mu na mo so de ko mo fan kokoro mu do mo kokoro ne mu ankasa adadam wo no mo nchema wo mu na oya de no de ko ba kokoro hini wase di fugbo mo ndi onu do ono afa bia ma ne nkrofo osako front one na mama se mo fa bi mfa mo pam no wo afa bia ma nkrofo yiso to ka kese na atim mo pam so mfuro nko ne nche ya de eti na mo ebu ayi nyina edama se bia montin ya do ase peace abre ekori akodi apoble wo sem adwene pa adweva for aso adwene pa ene yekoji yapomde adwene pa hia ni nyina se fomeswa Alhaji Saria Junction ho de oduwa de bisa so pa adwene pa for ye be kirewo o kwa afa adwene pa ko na de ayarsa pa bebe fie Doctor Ohayen Kocho komo panye mo akwa ba meje sofa na pop di say Nyankopa adum na nso aka krebi na iye ya da na sify enche bia yo ene ya ready say itin sempe fra adwene paso ye mind to a doc yo enwumre ya chia atiefu nyina wotie Insure FM 104.5 eno ne station papa ena dwumadi nso ena eye papa a wotie ena ye pese ye de asedama onyankopon say ode bibia tutu akwan mu ye na enne Nyankopa adom so waye nhyehyɛ ama Ghanafo yetimi apia bonten ama yetimi akoye nyuma so wona wo kɔ akɔpa aduane abra wo abusua ene wona akɔpa aduane aba wo ho so wotimi akɔakɔye ne saa na we nyina ena ekoba ne sɛ ya drop number answer bia no biti cab no pesu sia pepa ene no kre Adwempa Herbal Clinic, Fibroid Clinic, Prostate Clinic no numbers near 0244 72 52 76 0244 72 52 76 and now says 055 44 38 440 055 44 38 440 numbers ahoro nyina eye numbers a ohwehwe Adwempa Herbal Clinic ya so ofumi so Alhaji Saria Junction na ope wayaresa a wodisa numbers yi befre na direction no anade opese oni e ka ho asem bia ansa na otutu anamo aba Nyankopa aduma efi ochina anopa no nso kono watimi aka ho asem Adwempa de ye ka na edin aba otima ne prostate no enne prostate ne ye nia han manfo bebre mema no wona odi mfie aduanan kono enne de akoba ne se ha ma no prostate ama ne kunu mema ye asem aba ho to ho no odensa da ne kunu kumu we ho no ntika mu deche no de na Adwempa Herbal Clinic obesiesi ne kunu se de be ya anigi a entimi enkoso o maware mu no eno be fi ho Johnson tentem a ne kunu Johnson tentem no atumi afi ho ama no ne kunu Johnson a ochim ansa na Johnson aba no atumi afi ho ede ama no ana se ya na ya se ye ne ya no atumi afi ho ede ama no enti se eye prostate how na aba beto so se be ma no ana se wa wo tie mi oyo ho ka for ba na okunu na wasa ho ya emfa ho ne aduru a wate din a wakwakoto a ohaw no anko ene emfa ho ayaresa bia wate din kakraka bia wakoe anko Adwempa ena foforo bebre atutu anamon aba ama yede hahama ayede aye aduru wonum ye ekoye aduru de wanum enko na mmom so ba benum aduru nko ade a na afutu ahoro so yede be ma efa o lifestyle ho no o ba be disu a Nyankopa adom so onam Adwempa Herbal Clinic so ebe masa ojunso mu hawo no ye ne eba be fi ho o prostate mu nsem no eba be fi ho what the 40 o ye be ma unnim o status se o prostate bi anase unyenya bi no brana Adwempa encheke ma
na o check na hu a watimi aso so entem since wo betena ho amana do the late stage ebi ebe ka se de rubber eba beto obemum eno ehu hia Adwempa Herbal Clinic ebi ade de wan ti Adwempa Herbal Clinic entem amenti no ye de rubber na ato obemum a Adwempa se wo so enkachi ye be yi rubber na frim obi wo kra ne de na do ne yi rubber no sa eno ne Adwempa Herbal Clinic sa pepe enetie enti prostate no how bia no numbers ne 0244 72 52 76 0244 72 52 76 na so bet my friend 055 44 38 440 055 44 38 440 sana mesa hore nyina ye numbers a ofra onsa bekan ene ebra ya ka prostate ni de no so awie no ade ba ko a afofo sa de nim Adwempa Herbal Clinic pa eye fibroid ho adwuma Adwempa Herbal Clinic edi wo Ghana man mu ha afofo bebre ne nim se hahama bie no ho a ebetimi adi fibroid ho adwuma enu ntine eya na o se ni ade se bia ye de sekan koka me nso na msuro sekan yi uyo obi a sa adwene ewo trim se ahahama bie ntimi fibroid a di Adwempa nam hahama so ede ayama foforo a enne sa on fibroid no eni ho biem no onso bra eba be sohwe na obi hu se ampa asem a Adwempa Herbal Clinic ka no eya asem trudo a ye de boa afoforo bebre ene Adwempa boa afoforo of sa fibroid mi ema asem a enkaye kokomu asem ede fa wapomuden ho de ka obi anim se eye kokomu asem na so esan enidaso na obi ni se sa fibroid we de hahama bi betime di hu dwuma de ama no na ebi obi di ho dance e kire no ana obi ti Adwempa Herbal Clinic enka ewo Nhyira FM so no tutu ana mo ba Adwempa Herbal Clinic ema na efi ho ntino obi timi bo se dog we de na me nyini na obi ba nso a ebi obeka so nyini we eya me kokọ mu nsem eya mapomuden ho nsem na nso obi ba me scan ya me ba yi na ti sei na nso enne Nyankopɔ adom so onam so ama fibroid eyi afi ho me mam ho kwan mo fa nche nipa no se ayampa Adwempa Herbal Clinic etimi di ade e kisa ho dwuma enti se ye fibroid de memu oba mu muda say your hoka bi ena sa de bi abeto na wodiem asi na wo ho kwan ama awo ni ntumi mba eye fomesa Alhaji Salia Junction wo kuma se fam ha wo fa fom ejesuka fa ejesuka wo su be so fomesa Alhaji Salia Junction ejesuka wo su be so fomesa Alhaji Salia Junction onya se o junction ho na wo se Adwempa Herbal Clinic signboard kitu bi se wo a e che direction se fasoro ha ekọ Adwempa Herbal Clinic ye de kokọ na ye direction no and say ode odru Salia Junction fre 0244 72 52 76 0244 72 52 76 and now say 055 44 38 440 055 44 38 440 Udu Salia Junction na first number say mabedu Alhaji Salia Junction na person ma nurse ni before ye be ne sa pepepe ama nurse ni bi aba befa e wa Adwempa Herbal Clinic ye de fibroid na to nchen e bia obi de nso sa fibroid ya ama ne menses ne ma anase e man ne menses no e ba bebre moja ni too much obi o ha senka bosumi bia obehu ne bra bosumi bia obehu ne bra se de Nyankopɔn hye no se nyinsen ni ho nko ade a e senka bosumi bia Nyankopɔn hye mu no undu menopause stage nko ade enka se braiba nanso obi de bosumi atwam na ye ne se nyinsen bosumi mienu atwam wakwakoye test enye nyinsen ene ye de asema o how aba wa wodie num okay eno na Adwempa di hu dwuma e de ama won wa bro chire no nso ohwe Adwempa Herbal Clinic na wati enka ewo Nhyira FM ofre say mo fibroid adrui ene mo menses mo bradrui a etekoi mo mre bia ye hihye e de kokoma won ewa brushi sa pepepe e be send the abro e de akoma won ababa bi frame free Canada 6 good years ne menses o hu da Nyankopɔn na ono so awonyim na de ye ya ne say wawo ma
nanso ne kunu no ne wo ye se omu ni ho biem ene wasa anya foforo ene wo pe ba akodiama ba foforo wanyi na me menses no kra se ma break kra se ma na nyinse na abepe na ya asem denden ne maame ene tie yenka wo Insha FM no say me ba Angels Dominion International Church ama do na bo me mra ne se akwapa no kwafo menie Prophet Joseph Mensah me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem me na me de ba Ghana ha kind of cray ma obi left and right juma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e wo je de no ba na ne be wala ni na wo ba e be kire Prophet Joseph Mensah e juma sam na enko yi e betumi aye obi kura wa na hu bi ha ne wona busuam ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo awu asam na ayo problem me ka chiro pray wo Ghana ana wo approach me na awu asam ayo dadwene a wote men ka sere unni problem wa wo afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia nde fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yim na wo twabla awu asam unni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwai no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetim te bo mbola junction etimetim tebu mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkoko de ya Travel Salvation School onso me ye aduma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o le me friend akira be ye Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me say wo de sra na pa ni na pa ni na wo de obi so wani bone ana be ye a wo de on fantra na ga de we na achi be ye obo asem o ma be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi wisu a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times no so de sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah Makram. Your number one Akan radio station in Insha 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Ebramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada Anopebia Ebono Nsia Pausima Edwana Ekosi Nonswa Yatuni di Premier Sports Sanso and Yewia Yetnasi Biem Anopano Kono Ebo Pausima Edwana Ekosi Ewia Dumienu Anoso Yatuni di Power Sports na fe Nomiensa Ekosi no 9 Enoso Yatuni di Playoff na Yede Memeda de Enso Ede Asomo so Don Hwemiensa ena Memeda bia Yetnasi
free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me de bright kankambodu kwabena open afie OB tries happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football I need a bigger interest and I say Bonnie Abebo. Christian do say on the premise in also just the boss question that is so on Kobe. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. Our program way na the global show. Number 1 Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abramo free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana ekosi nonso yatuni di Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan ekosi awia dumienu anoso yatuni di Power Sports na fe nomiensa ekosi no 9 enoso yatuni di playoff na yede memeda de enso ede asomoso don hwemiensa ena memeda bia yetenase free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me de bright kankambodu kwabena open afie OB tries happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football I need a bigger interest and I say Bonnie Abebo. Christian do say on the premise in also just the boss question that is so on Kobe. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. Our program way na the global show. Number 1 Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abramo free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana ekosi nonso yatuni di Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan ekosi awia dumienu anoso yatuni di Power Sports na fe nomiensa ekosi no 9 enoso yatuni di playoff na yede memeda de enso ede asomoso don hwemiensa ena memeda bia yetenase free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me de bright kankambodu kwabena open afie OB tries happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football I need a bigger interest and I say Bonnie Abebo. Christian do say on the premise in also just the boss question that is so on Kobe. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. Our program way na the global show. Number 1 Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abramo free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana ekosi nonso yatuni di Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan ekosi awia dumienu anoso yatuni di Power Sports na fe nomiensa ekosi no 9 enoso yatuni di playoff na yede memeda de enso ede asomoso don hwemiensa ena memeda bia yetenase free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me de bright kankambodu kwabena open afie OB tries happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football I need a bigger interest and I say Bonnie Abebo. Christian do say on the premise in also just the boss question that is so on Kobe. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. Our program way na the global show. Number 1 Akan radio station in Shira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abramo free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana ekosi nonso yatuni di Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan ekosi awia dumienu anoso yatuni di Power Sports na fe nomiensa ekosi no 9 enoso yatuni di playoff na yede memeda de enso ede asomoso don hwemiensa ena memeda bia yetenase
Saturday free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumadie ho chiame nsam no de nyina ne abo no ayede eba ejumadi me bright kan kambodu kwabena open afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala Sama ekosu kumase no yan kan we yeti ko ka obi dia but we are soldier force here discipline no vanguard for na soldier force special Anas the nyansa krono no de bo Ghana nyina You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost in Amene, Edin so piece on the economy management to be Anton. John Mahama now, on only time, not sitting at the China inflation, senior they get for almost how many marks? Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000, and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Amosoba ne meja paye entisi amosomfo aduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho aduada ekosi yawa to ha no wote odibeko omusika se mo fem okozo mo nro papa dro kroche ai be saw yare ma woto misraw entraw na engu Elkus Adom Clinic Edra na manina the birthday to you, happy belated birthday. Or Stavanga, I will no way. Medical was showing number point, Miss I was showing back waka home. Yawa J. Makonta also and the birthday. Yaw Mamponte now. You're happy birthday. That's having all North Carolina, US, United States of America, ma'am. And Chaka say any aseda and come on. Minuaba Abre Pukia. Enchia enkomau aseda enkomau eduanum no doso yebebon mako na afmeni so sabre dia braso wiasem se be dia ba wie nyampo kira hia wiasem se efo ebesa e dia brawo oteja usuka oteja manso nka sara ena no dia fa from ko wiem mafo tv so DJ do rich midi ade kofijima anko na me na do djubedi ebrawo me anam sai producer Yapon eye yenu abeba jiwelaka wose awtwidi ampon eno ena edija mkwai